Morengali ulio no yo kwa mambi kwa bokire kwa rotambete guchiari ego ikamugaso morengali tokore tiki inkayocha ingana bato bwekaine omorengali okororekana chingaki chinke ando okoraki osira mariko narako na gotobweka ninga tubwekaine obonyansi bokororekana mambi bokorereta buya bogoika mugaso bwakaraki bwasusana igonga obogima bwaito mbori obwogosemeria obogima bwaito mbori obwokwegena yani ng'aye bwegenete ng'anche mbenyete pi maita abantu bari begenete ng'abamenyete igo okonyora ng'aba mbari korora abande gose na barabwo mbakorete ki gose mbamenyete igo okonyora omonto achayete oyonde agoteba ng'aye nkere getakonyora gose getakoria gose omotebi ng'a ng'ise gokoumera buya
Biamono Asogotera, wale wenzetu ambao wamefika na hatujawatambua, kisikie mko nyumbani, karibu tushirikiane pamoja. Na abantu banka kamuranje mwae abageni ebirogo. Wale wenzetu ambao ni wa nyumbani, patie wageni tafadhali viti. Chinga kieji yatonyore Ogotera Koruase ekwae ito ya Igembe Central, karibu asa Ogotera. Tafadhali harakisha Igembe Central asa Ogotera. Hello? Mic testing, 1, 2. Hello? Nagoisane kane kiole nakyo kerongo soma ebuku yao niego ntebya mang'ana maya na nyumba mwao nogotimoka nagoisane kane kiole nakyo nayaya natayayire erogosaria natemire nasire liwe nobong'aini
nyumba mwao nintimoke natuyana tayire kerogo sayana temire sire iwe no bongaini nyumba mwao nintimoke kerongo soma e ni ya mangana na nyumba mwao no isane kane gyole na kyo kerongo soma ebu yao nige gonte bya mangana maya na timoka na isane kane gyole na kyo na korire mere memenge nyore jibese yontimoke kolende tindi wisaneka nguru chane chaelide na korire mere memenge nyore jibese yontimoke kolende tindi wisaneka nguru chane chaelide kero maso aibuya nige ute magana maya nanyo timo kero maso aibuya nige magana maya Wajitii Urusoba Grace, karibu mwezi. Wale ambao mmetoka sehemu ya Boji, tafadhali tongea mbele. Tukabosio asuwo watu wakwebi walimu wa Urusoba Grace. toba bango eresa ulire lire nechitaeke chitwairu nechinke toba bango aseto Waliwe vitalini mwa watu tebia mwa kwa
yamona asenge ncheli bageliga ande nabo nale koira libageliga ntebia abana ba minto abamwachiri gotobwatisia asenge ncho yogosirerigwa kwa omwana twabeire neriyanda rinene mono ekiagera twasiririe omwana ominto totamonyore naende ngakiende igo bari mwarwa chinsinyo chionsi chiense mwachire ase eng'encho gotoa pore Nyasaye amo naini abo tore na omoichano tende nabo nare koira ribaga eriga mbatebi ng'a momiami erinde tosabe omonene Nyasaye tata oyo ore igoro mono oyo gwatongete igoro amo na ense na echisoko chia amache Nyasaye oito rituko ria rero otwachire iga ase eng'encho twasiririe omwana ominto oyo twanchete mono tware gosangana ere naende omonene twamanyire ng'a ekero omwana ominto ararete tikwarenga are nkwamanyete okorara kwaye bono Nyasaye tata ogosemeri gwaito nkori ng'a nagochorete agacha asore bono nabara asoa ase baria bagochi gosoa ase ogotimoka gwa kare na kare Nyasaye oito naintwe aba twatigaire magega tonache ekina keria omwana ominto anachete nonya amang'ana amange akorwa iga ase eng'encho ya mwanyabanto eye omonto otongete omwanyabanto niga are omokong'u tata bwa emeganda nasabire ase obosi bwago omonene one koranche okonya abaigu bari batigaire okonya abachokoro bari batigaire na abande batigaire Nyasaye tata obakonye nonya mbari babwate omogoka ase eng'encho ya ogokwa kwa mosubati ominto monene ntomanyete ng'a buna atang'anire twensi igo tokorwa magega bono twetigire asore rituko rigima twakobekire obe naye omonyakeroga ase rituko ria rero Nyasaye oito ekero omoyega oyo okoera rieta riao ritogigwe omoyega oyo Nyasaye ekero okoera abange banache ekina bacha asore bakonyora ogotoreka twetigire asore gwancha kwagotia okoreke goetera ase erieta rigiya ria omwana oyo Yesu Kristo oyo ore omotoria amen. Piamono mokoyone, piamono etimu ya bochi, toikaranse bono, toikaranse gocha karato. Mbiamono ase eng'encho ya abakoyo oito na etimu eri yonsi ya rubochi bono naende ase amasikani amanene nabo nare kwarigania chisemo chia mbego onye chira batene nase ebicha yoka nogosaba gonkororera esaini ekero batenenire ekero ntare ochiondo oteneine nabo ndabaise gokagera namba iyo gose onye semo chiroro ni kama hakuna tiganda angeri chikorera so bwango mono chikorera chionsi pi chichi chega iga sebicha chikorera tema gotara bwangake irembo berire
ande ndekero chikorera chikona gocha nabatebi na omokutano oyo nobwate abande batari koigwa ekegusii, abande batari koigwa egeswahili, bono igo ekero twachire iga twatema gochanganya nondo igwa naende twateba ng'a goikaransete na oyomo otari koigwa ekegusii kwanya komotebi make make. Asante. Ebicha nogosaba oyomo osaba twaikaransa. Yamono ase togotonya ribaga samarieta Samuel Mururi nkagere gochitabaka bugirango nainche nabo nachaiga nekorera mwana rusi no are ase enyaroka yanere buna inche naranga goikana inche ng'atendi goikaga iga igo nabaire eng'ora twara oboremu koina amakoro bono rende twabasabeire amaya moremereri moroche nainwe konya nkoenda more mwa abande pore rero nainchu twachie koba pore bono ase chinsa chirocho chingiya togokora ogosaba erinde toiranie enkwana eye iga gochia ase baanchu bakuru tosabe engo atomia torangeite riao tokora mbuya mono ase eng'encho obuya bwao obogendete gotokorera ogendete gotorenda na gotangira amakong'u amange toro omonene ase nkeye omong'ina akorere yaito obeire okorara aibieka mwagambete amo nere mokanacha ekina kiao kia bene bono rora abare bagendete koroberia emeroberi yaye twabekire ase ore omonene obae omorembe obae obwanchani obae koagacha nonye na enyomba eria yaye omonene anyare gokora buya naende baigwanaine rora ase nkeye ase baria batigaire twabekire ase amaboko ao erio onyare kobarenda batangira amakong'u amange omwagakorera otigaire ase nkeye moe oboremu atwara oboremu boisaine ase eng'encho twasarirwe ase omogondo wa Eden erio amakweri agatonyora bono naro togendete konyora lakini ende gatoregene ntogende ase egetabu keria kiao kia obonene bono rora gatogochi koruga iga togotigana abande bagokwana twasabire omonene omonyakerogo goika gwakorire buya na togokora na kero oyomo gakogenda agende goeta ase chinguru chiao omoruserie ebigocha ebire chinchera ase eng'encho ebioma biria akorire nabio birosi na mwanyabanto omonene obe naye omorendi banyare goika kera enka kero oyomo anyare goika enka yaye twasabire amake chane ase obwanchani bwago omotori Buya mono chikorera soko babeng'i buya igo. Naende rende ase enchera ya bene tiga ase eng'encho ya ebicha torangeri chikasini chionsi pi kero mwachire iga mwebanga buya iga mwarusiwa ebicha abana bari nari bakona korora rende na tindarangeri kasini chiabo omuga chikasini chia mbego na maremu giresi bonsi pionye barororo bachiche nindete chikasini chia abana ba giresi magega lakini bono nataka nari toragusii na mbego cha busia chikasini chia mbego na giresi nyabaro.
Okay, abana b'ikikasi ni kya Grace kotura abanga ase family yeye lakini abatu beki nabo abangaiga ruasi sopa Grace maate ali koba asere bongi na rombe abangi na rombe abakangale bakiete naba tigarete nabangi nabake mbaige tiga bona abangi kara bagocha bona ntoro kwa bangi na rombe kurwase ga gwese Grace bona sengenge yeyo twandire pora ase family yeiga abana ba Grace bari baigo baito nyasaye tigaba sene nanya kobo bura singa kityonse tigango tusabe nyasaye ito twanje kana kare manembe muno asinga kige tonya ko toika ase mochwega iga mane oyo mindo Grace yo kinde ase family yeye mane uno mwanchuo ko nyasaye ko bokorara utigira abana baye manene abuba se ro se kurwa sare amanto ko aninga na barabu banya ba to se ni okwase matukaye motwe endo monto kande mne family bona ba mintu bante rambi ambi abo ko manene twensi mane twegendinga watu seniri anu ko tokonya amane family yaga achuna ko kwa kubwi mane bagendera so busubwense kabaganye to kwa kabere aso busubwense ora mane basini bon tendo tanya kwa seni wetra singu Yesu Kristo oyo motori ino ngeri kurwari koba yamwa bari spe kanisa biyamano jikasini biyamano sana naende nabonko irali bageriga se kumwali kanyo yo minto mheshimiwa Ndeli na amarorire kwa mbali mheshimiwa karibu linde nayo ore mingi asenjira yabene biyamano kero ba sengincho lende moroche nerire ndiri buya enare korangeri chikasi ni cha Charles wako numu abana bali bambego chikasi ni cha abana bambego muimokereri moiga mochije tokonye chingaki chikasi ni cha abana bambego abo bali ba kasi ni babo gwako muga na abana bali bande ikasi nitachangu mnambu wangu abange ndoje nabasaye mule tarangu mnambu wangu tafadhali harakisheni tafadhali Mheshimiwa karibu Wariko babango toigwere netorigere litorore ng'arire elire bobe ayerera Asenge chayo igatusaba asenge cheo yechingaki tusabe nyasaye tatu mwana moiko moichero kuyamona sechingaki nebire biga twenyorere tore moyo nyasaye tarasenge chogo bua waito asenge ncho yo wancha kwa monene kuyamona nyasaye sechingaki chiga raumu makomo korariro tsigire abami ntonyuma mono tatamoke
otwatigire nyasaye ng'a omoiko na abamalaika bao tiga banyara kuba bagonchokana enkeria onyakoba bakoba barendi nyasaye chingaki chionsi toremo nyasaye chingaki echiga twegende nyasaye ng'a anti okorora ogende gose okora emeremo yaye intwe twatigaire na esira seiko tiga togotamere tote nasore botana asore nsemerete asore nsemastumosabere oito amose nigo mbuyamo. Asante chikasini, asante. Akero bako na kuikaransa kujabu. Wanapokaa pale, naomba United Singers wakuche kwa wimbo moja. United Singers kwa wimbo moja. Tafadhali mukimaliza hivyo, mukae kwanza. Kusalimiana ni baadaye. Tukae ili programu iendelee vizuri. Abairi bekinge nti wao abanyene nke banyodo bokongu abamate bekenyore keiga amo nomunyakiro ko mutabwiri tukoria ne kamati yao ntaraji watera na njiro kubakwani kwa rosavi kwa jina la Mwenyezi Mungu na mwokozi wetu Yesu Kristo. Amujambo tena ambu yamone nyasaba seseni abagate mumutambere butambe mokuja kukumuche kokenda igoro eko linsi to permanent igoro temporary. You can die at any time which you do not expect it to die from now. It is your only choice to choose Satan or God. Oh no, again toka koboja ensi to permanent iko to temporary. Wabuntu silweiro bwidi semina dikruseti nyasaye na Satan. Abantu ababiri ngukuthungita kubikinzi yasomenye tikulwa kaibodi tupakali tukura kwe nyasaye gusi Satan ingi nyasaye guthungita omokorere nyasaye ga guthungite omumanye omwanje omuganitika kiyonse kerore moyo ogende kanise ndongwanu obundi sulu ngana lyaye olimanye buya kegima obatiswe omukristo romo chenu otabwatie tuluwe bibe titukoko chako kwa uno yominta kule etoke nigoromo chenu tubwatie tuluwe bibe ikore sawa sawa ikore maritati ikogwente nyasaye ikomo nande ikomo isaine nande nikore sitengo. Haleluya. Bono gochora no kwao bono kakino somere kimunga kemeso kwanje kwao bono somere abantu ngoja bari kubukirwa nsomere Yohana Injili eseke gusiye jagete kurugagwo nsomere Yohana 5 nsomere ku 24 paka 29 tugubuna abantu nandi bulago jakubuka bali abajeni waje kwenda iguru abali abibe baje kugambigwe kinda bali waso mulero tali bogaki ere buyere gusere bube iko sawa sawa iko toro meka iko tore mari tati nande to wente nyasaye sibya undivyo wansomere ngobwate buku ansomere bwango ntere ndugaiga onde naro bwate ikantebe kuruo motu kaya bunga yani egote baiga ekene Yesu batebiyiga ensango chiri nabono iganero ebitondo bila igwe yugi umwana yasao ku Kristo bali baraliwe ngabasaba kuruwa sikimbera babe moyo kero yo maji ko ambigwe kine kiwe akakorire kera linga moya senseriga taliye kera kule there is no chance for that. Bono bali balenga bachenu bache koirugoro bache ko kyo obuya wakara nakare kwa tali kwa innocent and very without any sin. Abanya bibe bache ko gambigwa bairwa so mulero bache kona kujaroro milele na milele katika kwa maisha yao yote. Watu chora no kwao wanje Saitani otikoya so mulero wanje nyasaye otiko irugoro asame jande tali amarwa tali ebitina bitali emoke tali okongonya menyero batali emanyi mokosoro batali yakemako kero asio yemo batali yo tali boka aki bono tikantere linde bila kubatesa wakati ndororo ntikera banderi baga bono bongo tenyo no kule magu wose ngo tenyo nje sumu sarabone onse onye manyota 370 tikanda tero kule magu nje tikuli kitabu omutuono no ligitabu ntekera bono stanse ntangani ne yanendo sitikuru omutuone lakini kusaundi very well indeed ntekera bono moigwe ense yeiga ase omenyete igo menyeto bogenya tari seino amakweli niga kogoita wakwa
akonganyiko rwasenseyeiga wakwakoro munyavive gusekoro mochenu rora rorobora abubakobara obora buwaserio boba rora yes masunto tame omwegene yeso angara sore que me chandelago tanane era sobosio no mosunte obora voseseni na yeso ora borore no bua ma temua lola lorobo Ubokobara, obora, waserio boba, lora, mosuntota, omegene yes, nonya ye tomanyeti eguru we, jande tobogi abwao. Asense veka vegane yesa se chinche ajonse rola rorobo abuboko bala oborabu waserio boba Lord yeso mosunto tame omwegene yeso ngangala sore genda no kwege no bu amate moi manya yeso mo como more segine ven con utokwa omoyo motorio robobu rola robo abubako bala obora waserio boba rola yesu mosuntot obwegene yesu ngaka Sore segine vendoro yogo ijanya mate muaman arako buwe monene ngangarako inguru yokobu sore rona rorobora buboko bala oborabu waserio woba Lora yeso mosunto tame owegene yeso nganga la sole miami banoto sabinya sa ujogo tonge ta ko mo kimabusota mo beti ngantonge to miami omone yasai omo tongi kolonese wo wakene ngambija bona sana asobo makwanje toka to bwabo sato to te beti to tongo to begensi yawo to manyanga ngo kwa to tonge to begensi yawo to komanye to kwanje to kwegeni jikajiyose ka to le mo to la kuti wense no yo minta kule to kande jikanisa chindongo anu to budisi yunga na yawo to manye buja kegima to batiswe to babakeli to abachenu to tabwa jitu ngoyebi tito kwekela yo magoja kukuito to kenigo to abachenu iko to kugwenete iko to sawa sawa iko to le maritati oje ko to ida mbinguni sabantu abachenu bagoywa lakini saitani uyolo omobasuli amona intu abayiga mwanya abantu ngatu mwanjete mono oto eteile wane iya banke baito bajire sare niko bakona okoli bima minjanyezi kubuno tatageti ebe tu aterese tu akoli tata tu agusabira mavera kola nje tata tu abele oto sivie oto chenne to chenne keke to kugwenele
chingaki chonse ka tuli moya sense yiga tutara kutoguro tugo cha kukwa niwe niko tulabao yo tulaba starabu gotoko meka kabisa kuja wasuri buna masase tutabwa titu boye ive tukutoira mbinguni sabanta bachenu bakoirwa bali batalia ni ive tukikuwa woke uimuvu ya wakare na kale asobugimba baitu bwenzi ko lense yiga gotore sabatu kamake nati nigire yemichano iye bitina iye libero iye ndona mwamu iya maruwaire ayanda kuwena anda tayi kuwena iya maguye kona kuita abantu kuomo okenye baba itwe tata tokurugaiga tokogenda chinge chitu kero yomo kweyaleke mwenyewe tuluseje bo chanchira tukase chinge chitu lebya twabe tuiki tulebya tukwa kengambi ya muno sana na kuimukele ligoro na kuisi kuneba kapa tukonsi tata tukanda kuna kubusa butambe tutikale soko kwa tu abachenu tukoja kukwenda mbinguni tata aina sabile na yana tigire osina nyabe yabe di bombe limo tumwana Yesu Kristo tuasabile na kuamini mbuya mono sana ya saba senya mbuya mono United Singers mbuya sengincho yokolete kefunge ekyo lakini ndi twaba bengake asengincho yende chingaki na sengincho umushimigo nande ngoenda sama tangande munyanjere moreta asete keke mona erarire na intuga iga na ndagende kuikire sabande na barabo paka netio kole migumunuko mheshimiwa karibu. Asante sana chairman. Intara kwa litangani mwako lia United Singers. Iyo mwako yaganda mwadana mora YouTube atatu mwako yo na savire nyasaye agotumie asenchera ya bene no buronge bwae elindo le togotwereka atarere ni gotwereka kwae barenga bako musabira ngari ngane lya turande nera limo kunegaki mwaka inchunkwa transport yo chire ano montoya inchwa I know Montomia, and I want to appreciate all that you do. Mwako yo na mora YouTube. Karenge mwako yo. I know Montomia. Enda wano kanyeki. Asausen. Ongeire visio. Biya sana. Thank you. If I'm Rio mwaka Samuel Ongayo Anyona. No mongino aye mwanchwa mongina Grace Rabera oralire n'abana barase family barabana bo mwaka Ongayo n'abana bo mwaka Grace ano mongina Grace oralire bakora abo abana abuna n'abaraliye weda quite a number abantu bekenyoro ya keberasi kwa jumra ne ya kerongoroli ne kenyoro ya Metembe n'abaire n'abasani mwakira koleta ngora nakoba kirolia senyangi yo mweli yo mongina Grace Rabera abakunde kane balega n'abashirika be kanisa bakora n'abalisi n'aroliro mulisi ya Jacob n'abalisi bandi barase katikati yeito abana banyasa bakena abanene ngora kyange sama okonga no mulega byabona sana litanga nikigima nganchire kwa niaba yane na kwa niaba ya familia yane n'abantu abange be wodi ya Bakimonge ndete Paul ase family yo mongina Grace umulisi Jacob
Anya wacha kwa asengenjo wacha itakuwa yoyo kore mioyo mwensi bimotene ne gaiga mune timu yemo. Etimu ya Olta Kerubo mwensi Komuranje Skobosio.
ayori bwe bichago gukora kwa imukio kobako twarora twabatebi kibago kora na barabo basaliuti. Sawa. Saliuti le mukutano. Toi karanse. Tigango tusabe. Nganchere tusabe. Omocheno na ndo muya motonge onense. Twakwire ningambia mune kiaro ri tata na ndori Nyasaye sikiro yo moito. Okoba gwaito moyo no korara gwaito igokole maiso marasole nandi naye gwachorere kiro yo mense moyaye. Omone na marika agotenga mwenye bantu ibiri no mukungo matuka ye gara menge endere gaikire ne mechando. Tomengo mone na sobo gimobo igotobwate mechando ya kirengenjo mechando ya marwaire mechando kero kende yo botaka mechando yo goteigwana emechando ya kiregento nigera mona inturi tukaserinde kolende naenda asole watoiro gosemeringa onde bwensi ora asole monene nabo gwetire mechando ya kirengenjo ngana ndo bwanje ni bwao bugokumi titokorwa asole mbiya mone kiara tuatigire nke ya sama bokao tuatigira abana bo mongina Grace ya sama bokao tuatigira abairi n'abasani asole monene hone mbiya mone kiagero raturende na ndo toremi na ndo tuagate nakobwa mono otogo semeringa obogima mboro na nde nyuma yogokwa ekero torakoeri baga asekero yomoito torai munorigeti na ndo tutanga ne kiaro kono kwengosa bagwaito me amabere so Kristo yerumo borito. Amen. Amen. Moses niwe. Asobwango mono na ndi nabongo angalie timu ende wale wote walikuja kwa niaba ya Charles wako mkuje mbele. Wote wale walikuja kwa niaba ya Charles wako na bibi yake, ndio mkuje wote kwa pamoja. Nafikiri ni timu yote, hata wale walitoka Nairobi wote mtaingia hapa kama mlikuja kwa niaba ya Charles. Nairobi timu yote ingie. Nairobi team, jiunge na Charles. Kera mwachire igo bali bebicha nini mwago tote mwakora bwango twasaba twikaranza ira lya unjokire. Nafasi moja, nashukuru kwa timu yote wale mmetoka Nairobi, mmerecognize uwepo wenu na nimekubali sana, mubarikiwe sana. Najua ni safari ndefu, lakini mmekuja kutupatia pole. Naomba tu nafasi mbili tu tafadhali, kwa wale tunafanya kazi na wao, muniruhusu tu kidogo tu, ni mtu mmoja tu ni wachulize wako, lakini mmoja tu ndiye ataongea juu ni mkubwa yangu tafadhali. Halafu kanisa yangu ya Ruaraka Central SDA pia wako hapa, na waombea tu tafadhali, nao watusalimia, halafu wafanye ombi. Mmoja wao elder. Thank you kwa nafasi. Tuko hapa as Ruaraka team, Ruaraka SDA Church, mahali ambapo Charles na mke wake wanashiriki, na tumekuja team of people that is composed of elders, deaconry and the entire church, tukileta maombolezi yetu katika familia hii
on behalf of our pastor and our first elder who was supposed to be here, tumesema pole. Our duty as a church inapatikana katika kitabu ya Isaiah 40 verse 1 that says comfort my people, and that's why tumekuja hapa. Ningependa tuweze kuomba, ni vile masaa inaenda, tuweze kuomba kwa sababu ya muda. Tuombe. Uishie mahali pa juu. Baba yetu, jina lako litukuzwe. Asante kwa umbali huu, asante kwa sababu umelinda wenzetu hawa kutoka Nairobi, wamefika hapa kwa ajili ya kufariji ndugu Charles pamoja na jamii nzima. Baba, tunalimidi jina lako kwa sababu ya umbali huu. Baba, tuombea familia hii uweze kuilinda, uweze kubeana farijiko la kipekee katika familia hii. Mapenzi yako yatendeke siku hii na programu hii itakapoisha salama. Mapenzi yako yatendeke. Baba, tunaomba tena tunapoanza safari ya kurudi Nairobi, utulinde tufike salama, jina lako litukuzwe. Ni katika jina la Yesu tuomba na kuamini. Thank you very much. Wacha niwasalimia mjambo. Kwa majina mimi naitwa Elijah Matoke. Nafanya Kenafric Manufacturing, tunafanya na Jars. Kwa niaba ya watu wa Kenafric Warehouse, waliniambia nikifika hapa niambie Charles pole kwa hii msiba umewapata. Kuwa na nguvu na shirikiana na familia. Kila kitu unajua kikuja Mungu ndiye anajua. Mungu anajua siku ya mama ilikuwa imefikia hapo. So sisi hata tukiongea hapa tunaongea tu kuambia tu pole na mkuwe na nguvu. Nilikuwa nimetembea na jamaa tunafanya na yeye. Yeye haelewi hiki Kisii, ni Mjaruo. So nilikuwa naomba tu yeye pia tu aseme tu neno moja alafu tufungie hapa. George. Bwana asifiwe nyote. Naitwa George Otieno. Natoka sehemu ya Kisumu. I'm a family member of Kenafric. Tumekuja kuomboleza na ndugu wetu Charles kwa sababu penye tunafanya kazi tuko kama brothers na sister. Asanteni. Biamono aseli bagana alego sabaiga. Kitu kingine nimesahau, nilikuwa naongea kitu neno tu moja. Charles tunafanya naye kazi Nairobi, na kuna chama tunakuanga nayo wakati mtu amepata shida tunashirikiana pamoja. Unajua matanga ikwangi ya mtu mmoja. So kwa niaba ya chama inaitwa Baba Dogo Welfare Association, wameniambia nilete pole zao kwa familia. So Bwana Charles, watu wa BMW wamesema wamesimama na yeye wako pamoja. Na nilikuwa na mwenzangu pia hapa mmoja ambaye tumekuja na yeye anaitwa Heren, kama anaweza ongea tu neno moja. Thank you. Neno tu moja. Na wasalimu nyote kwa jina la Yesu. Amchambo. Amchambo tena. Mungu naweza kuwabariki. Asante. Wenyekiti, tunaomba dakika moja tu kwa sababu hata sisi kama kanisa wengine wote ni wa Kisii, lakini tumetembea na elder ambaye ni deputy first elder ambaye naye pia ni si Mkisii. Tungependa aseme neno kisha tuondoke tafadhali. Elder Muturi, please. Bwana ni mwema. Bwana ni mwema. Tunashukuru Mola kwa kuwa pamoja nasi. Naomba ya kwamba Mungu atubariki tunapoendelea na ibada hii hadi tumalize. Nina imani ya kwamba Mungu atatuzuia hata mvua ili tuweze kumaliza salama. Asante. Hiyo ndio ombi. Majina ni Peter Muturi from Kiambu. Karibuni. Mbia mono abo twaruri bagari nene kiagera baru etabageni are murochiriria sarege kamuranje kero mugochaga iga akwe bicha tuikaranse irinde tokore buya turuga ige mbure taratwa igona bana asobwango na bana ko angeli nande timu iri yachi cha singinju ya Rosi Bosibori mocha asobwango kamuranje. Rose ni timu yao
harakisha tafadhali. Wala ambao wamekuja kwa niaba ya Rose, Mary Bochere onyako baange naye. Rusie bicha, rusie bicha. Tusabe machani tata Nyasaye Yesu no mwiko machanu bia bana sige ncho yake ukie ubugima ntodi abayo machani kubwa anti ito yoraire niko tuachira sai gakore mia bana bae na nkutigaire bana kere mirubiri yagenderete twakubikira bo munyakerugo ulinde nkeria ekero mama mwabaruro ororo oire libagerio chitakara ne chiao onyare kuba gokubarinda litukaserinde twibikira sore cia mabere Yesu Kristo mabare. Amen. Biamono. Biamono. Mary Bochere, timu ya chicha kwa niaba ya Mary Bochere. Na mjaribu kwenda haraka. Kama Mary anakuja hivyo na ile timu ingine inafuata ni ya Geoffrey Ong'ayo. Muwe tayari. Hao wakitoka ndio mnaingia haraka. Bali baja kumwoya bonsi pino mo sase timu ye kamuranje. Pastor Douglas na boso ase group ye. Pastor Douglas Kurtabaka. Amen. Tunashukuru kwa nafasi hii. Tunawasalimu nyote kwa jina la Yesu. Amjambo. Karibu sana. Tumekuja na Mama Mary na familia yake kuja kuwapatia pole. Waja tuombe kwa sababu ya muda. Baba Mungu, katika jina takatifu la Yesu Kristo, tunakushukuru kwa wema na fadhili zako. Umekuwa Mungu mwema, Mungu mwaminifu katika maisha yetu. Umetuongoza tumefika mahali hapa. Tunakabidhi familia hii waliopatwa na msiba, tunawakabidhi mikononi mwako tukiwaombea neema yako. Uwalinde Bwana, uwaongoze katika njia zako. Watoto ambao wamebaki, Mungu wetu, tunawakabidhi mikononi mwako tukiwaombea neema na faraja itokayo kwako. Maana Yesu ulisema faraja unayoweza kutupa na amani inapita ile wanadamu wanaweza kutupatia. Kwa hivyo tunaombea familia hii amani yako na tunaombea faraja. Ni kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Amen. Thank you. Asante sana. Ila timu nyingine nilisema ni ya Geoffrey Yomuga kama hako tayari. Jaribu kuharakisha kidogo. Bali bonsi pibachicha kwa asenge nga no muga bacha kore minkaiga mwensi pitosun. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe tena. Ni imbwato omogoko na kwira nilingambu ya mono asenge mwacha gotoa pole. Naende ngegenete nga mama ni gati mogete. Gento nare gosaba ekemo nkeringa. Ase family omogaka tata mbuya mono asenge yo gotorera muna abana bao na korinde family yao. Ogosaba nare gosaba okomo asomo yo bwanja. Omugaka tata mwanja ine na mama Grace
igaikera ebirogete mugaetana ase eng'encho yokoreta omusubati okabere ogoetana oku kwabeire gokobororo ase ebiro mpaka mama obeire chingaki abeire osirire igo naganing'a ase eng'encho ng'a ogoetana kwaino nkwagerete intwe abana chifamiri echibere famiri ya Grace Rabera ne famiri ya Margaret ekaba egoetana mama osirire taiyo ogosaba kwana enkoriga ekero mama asirire ataiyo mbego ante obeka abana bagamo chinseme echibere tonyara koba tokoigwana tokine ase obwamo naende egere buya ase abantu bari bamenyete amo baigwanaine buya mono Mbia mona asing encho yekyo lakini renda yandi nari mugukwana ensemo mune amate. Nkyo konyareteraga. Sekera igo. Tegerera mutu. Totegererane asing encho yebiro tochoma chira iga sing encho abaiga nabo bacha kwayo mintoche ni pore na chofre yomuga kwa manoko wa seki ombegeito kia matabekani karibu sana abakoyo ito na kwa manolenda asenge choye mbura ya ture tiga oyo mo itasabe erinde tuikaranse tata omwana no moikomo chenu achira sori chingaki echi nakwira nirembia mona asenge nchweke ewa kyobugima asa nerigererie familia y'abakayone baborarire basesenie obarende obarwanirira asikera chinchira nyasaye senie abachokoro baye na bonsi abachire nyasaye nona abamate basenie tigo gwanja kwa okoreke tata chingaki echi bare no bokendu obarende obagate na endo bao baremu gwetanetie mbera nyasaye tigo gwanja kwa okoreka sonsi asobuya na mabira Yesu Kristo yoro motori itu amen. Kamu suki magera. Aquí todo kokora. ¿Vale? Mbaji che mbule but.
mugukora mwatotebi bari bebicha oyo gusaba onyo gusaba kororora saba tokonye chingaki chige kya imbule gutunto gocha konyara. Sabe mochen tata nyasaye mutongi igoro nese twaikire nkayo musumbura arie tato itore igoro etubwanchani nandore tomorembe bwakire ngencho nyasaye aye nayo kurwa morembe tato itore igoro baku nando togi nyasaye bwa mabira zae bwa bonne kintakana chia tigaire mono none mokoyo no tigaire omondo ore igoro mono mokonya nando moremi na bana baye tokomoja ko babeka amo aye no roro tato itore igoro obaku kana na kale nando gwisiko no bonene amaketora koboria bwene ra sore gwetera manyinga una yo mwana Yesu Kristo yoro mutori. Amen. Yamono etimu eria cha sengenjo ya Lydia Mura. Lydia Mura achicha ne timu ya yonse. Thank you. Walibacha kwa niaba ya Evelyn Kemunto. Evelyn Kemunto. Kemuma sio Kemunto, Kemuma. Ile timu yote kutoka Sindo ingie hapa. Ile timu yote kutoka Sindo wale walikuja kwa niaba ya Kemuma wakuje hapa mbele. Kuna timu nyingine inatoka Nyansiongo kwa niaba ya Kemuma. Pia mtajiunga hapa. Aya, walemo wagoni erokamano Nyasaye chukwe iberi chwe miaka chieng' ochoke piny Jehova kwe mari mondo obedie Nyasaye chukwe kaachiel kod lambi saka ong'ati ini mitero kama ini mikeyo Jehova Nyasaye chukwe wambi wa joma odong' e dier piny Nyasaye kaachiel kod familia madalani yie mondo igwedho gi adolo mar konyruok telegi chutho ka imiyogi kwe makende kuom wuononi yie nyiso Jawarwa. Asante wenzetu wenye wamekuja kwa niaba ya harusi Lucy Kemunto.
Hawa wamekuja kwa niaba ya Rusi. Pia sawa. Igango na endo jinga kijogo saba. Tata Nyasaye twarangite ryawe rya kabere na endo kurenga mbia mono. Tata rora waikire nkeje igano rocha bokongu bororo. Asenge nchiyogo tena no mwana itobono yo iga mama mwabaraire. Watu watenenire no mwana nyomete kurwa senkeye nekikola chia noto nekira chia iga. Tata twabekira sole watu warobole mu boisaine. Asenge ncho amakweri na makoro lakini ekera akire gara majia. Ono mona twasabira ole mia senkeye obalende bonsi batangira makongo amange. Erine kerura batangira makongo amange mbakwira neri ngambi ya mono. Ono gatochi gasoka kuruga iga. Twasabira omano buya bwa butigara togenda muno bonde twasabira makaisa nikesonje bwa mutori. Bijamono, salute leo mkutano. Wale walikuja kwa niaba ya Eva Nisio Mwamba, Dennis, Kenani, mkuche tu kwa pamoja maana ni the same group. Ni group moja ilikuwa imekuja hivyo, mkuche wote kwa pamoja. Tafadhali mutembee haraka. Bwana asifiwe. Haleluya. Hebu nifanye hivi kama unaniona. Tunaweza onekana tukiwa wachache lakini tumesimamia grupu kubwa sana yenye haingeweza kufika mahali hapa. Si tukiwa hapa tuna represent watu watatu na kama tungekuja wote hii ibada ingekuwa yetu. Nashukuru kwa sababu ya kutukaribisha mahali hapa. Tunasema ni asante. Mahali hapa tumekunywa, tumekula na bado tunaendelea kuenjoy. Acheni tuombe. Baba, katika jina la Yesu tunaliinua, tunalitukuza na tunalihimidi jina lako mfalme, ni kwa sababu hakuna aliye kama wewe. Twaja mbele zako Bwana tukileta jamii hii mikononi mwako mfalme, napowaombea amani yako Bwana majeshi ikazidi kuwa juu yao. Baada ya malishi mfalme pia ukazidi kutembea pamoja nao. Wanapojiandaa kurudi katika shughuli zao za kila siku Jehova, ukazidi kuwaongoza mfalme. Wafungue moyo mfalme, na zaidi ya yote Bwana uwaongezee marafiki wengi Jehova ambao watawakaa washikilia wakati huu mgumu mfalme wa majeshi. Twajiachilia mikononi mwako hadi wakati atakapokuwa tukipumzisha mama wetu mfalme, uzidi kuwa pamoja nasi. Na ukifanya hivyo Jehova, sifa na utukufu zitakurudia. Na ni kwa Yesu tunaomba tukiamini. Amen. Mbarikiwe. Asante sana. Mwisho kabisa niite wale walikuja kwa niaba ya Tereiti Emily Nyachuba. Wale watoto wako hapa na ankosi wao wako hapa
Mkuja tafadhali. Bia soko toa ikone no ntwale gukwana lakini rende sauri twara na mwari gututuma omwana oyo Emily intu tumubwate nare natuthigirete abana abare gosoka bosi asini kiagara nara na mwari giri kwebwa sinini mwatimu kabisa twarorire ekero moroche igo rende twa mwasabira mabere twatebire mbia mono abana abo omwana oyo gatuthigete barabake bari babere na secondary bare form 2 noyo mwaba ndoche na intu nabatogendete nemeri twacha korera yaitu nturi gukwana mange tiga tusabe saurie jinsa tusabe amone tata Nyasaye twakuranire mbia mono ayo nore no kobwoko nene erinde korera yane kwa maite igoro ebu nabe tukurara kiagara twege nene intro batura kwana mwanya banseme nwe tari kobeko egokwana mangana maya lakini aya monene omanite tata enke yaya nyara gutiga sabana bae bonse omonene bagate na endo babekame kara bakonyara kwa bakorora na ento banya omonene Nyasaye ogende kubagwata amagoko ao twege no mogaka nyara ko botigare enkeye kero twigo mwana oya nyara ko bogokwana mogaka koro goikaransa onyara gochona abana bao bonse na abatubwa so omonene nyara ko baikange kiagara na abana bao buna abachukoro bao edinte tato bwanchani bororekane nenke yanyara ko bekomanyekane kero tugoikange twanyara ko bachokorora no omonene tata ndo koboria amange tukoboria makatira sobu yabwa omotori amen. Abana baiga semechi nchwa iga semechi wa ya nchu obaro koboko kwa minta baiga teri raisi kolenda abana b'abantu abang'ao mutaiboreti lakini abangwana abaiga babaire bakolenda abana abukorwa enasari goika baikire class ekeiga igone ekenene ebakenene gochiase bare inga bagendere gotwara moyo oyo bokonya abana babaremu oyo abakorara igo Nyasaye abaseni andonsi asemo gotacha Nyasaye mentere alibuna mokorusia nande Nyasaye bekororo tuye ni ringambu ya mono Prisika neremo kwali baga biyamono singincho rende chisuguri chinde olioto muno mheshimiwa upatia barongo tafadhali njo ase otomo biyamono Munyakirogo ni kamati abairi mwarure chingongo inye chiense yo kwana Paulo Nyang'wara basweti kwa niapa yo muchumbo itobo machoge omwesimiwo badia na bari ko banaintwa iga asiri tukoria rero lakini mwa mumanyete matanga na mange nechisuguri nechinyinge
ta gocha koba 92 gaiga igo igateba samang'ana make otumire ng'ore nene gocha sinka yo mwaka nyona omwaka mbego amona abamwabo na mwamirundi kwa uchumura no are 92 ase chinga kichebirero igo tingotwara amange nateba ng'a abamura baewe getoro kia siringi 1500 na abaire arafu asiringi 1300 mbeke se sani gaiga igo mbiyamo n'abantu baminto otusabire rituko ligi yambiyamo mbiyamono omotebi mwishimigwa mbiyamono na intu twanjiranire nukurira na intwe rinde tigagendere ko nagotosira igo munandete gosira chingaki echiga seng'encho chingaki igo nkwariga ni ominto umulisia chako banyona turakwana na iguru ariga ni mupasta arandie arabutumanya kogenderera chi program chinde welcome. Biamono mulisia seng'encho gotogendichi semecho kwa sababu ya hali ya anga na kwa sababu ya muda tukependa tuweze kubadilisha sasa. Barenga mondoche, barenga bacha na maboko, barenga bali moyo. Bantu rogorari mbali moyo, moina mbali moyo gose family. Abantu bali moyo bakora maboko igegere twariga ni murandi. Biamono, before we invite the pastor abarisi murase kati yaito, please ujeni mbele muweze kutolewa picha tu ili niweze kuleta pastor. Any elder hata kama ulitoka Nairobi, you are a servant of God, please ujeni hapa mbele muweze kutolewa picha. Ukichukua muda, mimi naenda haraka sana. Mimi sio mtu wa kupoteza wakati. If you are an elder, please come. Mosuka bosia sini nirende iga. Suka bosia. Najua kwamba elders ni watu wako makini. Kwa hivyo ajana kusalimiana, angalia picha. Ukimaliza mna nifanyia hivi, elders fanya hivi, tuende tukae. Sawa sawa. Ndete ko manyinga matanga na moya guchifurisa muri Kevin tomocha okwana matanga. It is something I call sometimes I don't mnango keroka. Lakini cha maana katika masisi ni kuweza kufariji familia kupitia kwa neno la Mungu. Hilo ndilo la maana. Hizi sehemu zingine ni kujuana tu. Kwa hivyo sitajukua nafasi ya kuleta pasta kwa sababu kuna pasta mwingine kati yetu. Kwa hivyo nichukue hii fursa niweze kuleta pasta wetu ambaye anasimamia district ya Borangi district katika Nyamache station ili aweze kumuleta mtumishi wa Mungu. Ambaye mimi naongea ni Elder Jacob Anyona, elder wa kanisa ya Kerongorori, lakini secretary wa district ya Omobera ambaye anasaidia pasta katika kazi. Lakini pasta wetu ni mgonjwa. Kwa hivyo ako nasi, pasta tuletee mtumishi wa Mungu. Watu wa Mungu na usalimu nyote ya mjambo. Oma to utakuetia ya ramboro kwa boka igambia mole. Nche pastor David Omuga, oyo bo mayo yaro. Nani nkatole naende ondo mu pastor we district ya Borangi. Yere Nyamache station South East Kenya field. Ibagana ego ni limo na ndithindi komenta. Ndate koreto mo pastor Josh. Oyo nyasa kila mafuta siri tukulia rero. Egera nyale kobo kwana mo na intwe. Na inde na botoko saba egere tumwarigani pastor Josh. Tosabe. Omochenu tata nyasaye oligoro mono twakobakire. Wewe ni Mungu wetu na tuna Mungu mwingine tunayemwabudu. Asante kwa sababu ya wote ambao wamefika siku ya leo
kuwa mashahidi ya kwamba kifo kiko na mama amepumzika, na tunaamini ya kwamba siku utakaporejesha ufalme wako, Baba wetu, utatuchukua nyumbani kwa pumziko la milele, mahali ambapo hakutakuwa na kifo, hakutakuwa na kusaga meno, ila tu kulitukuza na kulisifu jina lako. Mume wake amesalia, watoto wamesalia, wachukuu wamesalia, kanisa limesalia, marafiki wa sehemu zote mbalimbali wamesalia. Lakini Mungu wetu, tunaamini ya kwamba siku ile ambayo tarumbeta itakapolia, tutaonana na mama, ikiwa kwamba Baba wetu umetukubali zote machoni pako. Mapenzi yako yatendeke. Mtumishi wako Joash anaposimama kwa ajili ya ibada ya mama siku ya leo, tunamuombea na tunamweka mikononi mwako. Mtumie kama chombo. Asante kwa ishara ya anga ya kwamba umekubali ibada ya siku ya leo. Mapenzi yako yatendeke. Kwa Yesu tumeomba na kuamini. Asante sana. Brother Josh. Yamono wasta ngorera ngo iga bana bo monene. Aki koraiga mbuya more lakini mbuya more koraiga ndi mwarosa. Mbuya more mbuya mono. Mongena na abatishe twase kanisa ya Nyamiobo. Natinda amanya gose Clark na rosa tio mogano elinda nyotebe na inchen crown. Nyorete bwanga bono. Yaba kwana mbiamo nandiga abantu banyasaye. Mbiamo noiga ntete kuru mogano o Grace marehemu Grace Rabera mogano bwe kanisa. Grace Rabera marehemu ni ali ngumubwatani Onyamiobo SDA Church, Somavera District, South East Kenya Field. Grace Rabera marehemu niga batise tu tarehe 7 mwezi wa 11 2020 mwaka 2020 by Pastor Bismarck Siocha akabatise kanisa ya Nyamiobo SDA Church. Ekatoka na si judge register marehemu Grace Rabera digare number 186 as a church register out of 292 members whereas abashiriki be kanisa ya Nyamiobo. Marehemu Grace Rabera nigare ngo omongina ono kwege no konene wanchete kushirikia se kanisa wekanisa mapema na kwegera mono na gutakomanyo bwe banyasaye none kari ngumuroire ekere pasaka ya kabeire ni agatebiro koberu mpaka senka yae igona banjita ya kamisiri gocha kanisa ekerari biya na bari goche kanisa no kwegwete bobe bono bune kanisa tuasiri umwege nu itoyomo oyu anjite kusemanya sae na kwa muna abanda asinjugo sasima asa matukonsi aya renge asa renge bobwae bono tuasabire bune kanisa Nyamiobo SDA Church enke nyasaba boremu abo moremboye nubwancha ni asa matukonsi nande mambeyemo abararire mbabokiwe ntumerane twensi asinjugo mutanyasaye kurwa samare bono twabasabira mabune kanisa togende kubwati kisambo kya Grace mbiamono. Mbiamono sana church clerk yasinginje reporting ya bono bali bakona goteba ni bono chinse chikanyeka na bonta getemba sereri ngana ya Nyasaye nondo teregete gocio motu bono gakina to komanya nyerusi ikia bono omwana monya bantu ngokwanware na inde goikae gwa maskani aye bene ekianere tata tubwate ng'asarere ntubwate ogosemeri kubugima bwarari wakana kare. La pili tungeomba familia mfarijike kwa sababu ya kulala kwa mama ambaye mlipenda zaidi. Hakuna hata mzazi wako hata awe vipi, hata awe mzee kiasi gani, hakuna anayetaka mzazi afe. Lakini kwa sababu ulimwengu huu si nyumbani na tuishi siku chache mno, lazima tukubalie kile ambacho kimetendeka na tusukume maisha mbele tukijua kwamba
Mama alilala si mwisho wa maisha. Maisha haya yanaendelea na kuna watu katika maisha haya. Gusaba turasinga inchibiro. Nyasaye ito, tato ito, Nyasaye wuko bwoko nene. Mbuya mone kiagwa tuanchire tuachira senka yomong na grace yobono reira se sanduki. Maega Nyasaye otigire moibori omwabo, otigire omwaka mona abana abachokoro. Otwago sabanga sense yina inde kwana mona intubunora orero biya. Nyasaye ito twasabanga obuya bwabo isana sogetieke. Inga baada yo barandia na bakole bwiri tukuria rero bana bawo barwa Nyasaye bako bake kyakwa bakolera mangana manene. Kwana na intubunora orero biya. Ogwancha kwa okoreke na kugusaba si Yesu iro motorio ito. Buya mono kerongorori mo genda nko banderi bagabada igokanyeka. Igitabu kia Ayubu, kitabu cha Ayubu 14 fungu lake la kwanza. Kebunge kenabo bwata mangana mayage koeresa. Nambe yemeke gotebanga mwanya bantu balinga. Mwanya bantu balinga. Mwanya bantu barenga bonse yani monto nde bwensi okoyibwa mono mokungu amatuka enga kiale nga kingonyole gitabu kyagatebe bukwe bantu batacha na bukwa senyu ba Nyasaye nga kie buku yateba eteba nonya naye buya mono mwako iyo tatebe tibuya inki mwaigwa teba ngaki mwateba mwanya bantu bonse yani onde bwenso kwa monto okoyo mono mokuru wa matukaya ngakiare yani nga imaso wengi wa matukaya igobo ichina gento ki neme chando igonga asenseye igotoma etenga matukaya namake na nigaichiramo neme chando twana gusaba Nyasaye tokonye abamo n'intu asubugi mobo na asubwengi bwa matukaya ekerako era are turamo no mabori Yesu ekerago chatanyole nkayo mabwakale na haleluya igonga naye kore moyo manyanga amatuka itonga kiale namake amangana maneto kwegera rera abatabanga why should you die a sinner na siki ogone tigo kukoromo nyabibe Ezekia 33 fungu lake la 11 ngakiateba nyuma gotu atieke ko manyanga amatuko y'omuntu asense abo musacha abo mukungu abo yolikire abo yotasometi abo lichara amatuka itona make lakini asomoke bwa matukaya egento takire tokore ogokora maya erinde nto kwemeye bibe ekianto aetu mwana Yesu agakwa bono nto bwatago semeri kubugima bwarari akia marikata Ezekia 33 fungu lake la 11 akina mwacha matanga lindo nditayera bwe bakobugori buku mongine yeke nabuganta ifore ko bwatanda nebuku kwanyirigiririe geka monge none maikenye kero nera tebe batebye inga inche omo nene Nyasaye nigoteba iga ekene una Nyasaye itare moyo tariko okera mongene nabaga bateba tindiko okera oro kwa monto ki yani abana ba Nyasaye otore moyo itwere surunga mwanya bantu bonse amatukabo namake lakini mona tebe iga bona inchende moyo tindiko okera okukwango kwa mwanya bibe aha kulinde bana ba Nyasaye igwa nga kulinde nigaonetie omokori amabe akolegento ki aonchoke
intwe aha atige enchera ya yembe abe moyo asa yonchoka onchoka motige chinchera chaino chimbe inua Abaisiraeli na siki mogane tigo karagento kiminto moko yani nganeli ibori ekiera igorota tatogane titaso waona malikate banga onyege ntonkereo igorega tie abana banyasaye tokwe imaso semerio konene totalima sebibe twasibi gugwetera samanyga yomotori to Yesu ngacha malikate abase gitabu gya Isaya 38 verse 1 Ezekia akarwara ekere Ezekia arwara bana banyasaye akabange nogokwa ekere abange nogokwa Isaya omusombo nyasaye agacha asari akamotebya ibeke ange aina abe nyumba yao eke ukongorege ntoki some gitabu kibwanga ngimbura itaratu twarura asama tukaria Ezekia omusombo nyasaye agakorege ntukiminto akarwara aha akabange nogokwa Isaya omubani musinto bwamosi agacha asari akamotebya ayanaro omonena oteba ebeke yange amanagentoki ebeke yange amanagentoki nenyomba yao aha ekiagaraye ogogoregentoki bono ntagete kubanyori nka samatanga yomongna es egentogi atigaira asa batore moyo no kwebe kange intwe amona abenyoma yango yaito ekiagera kwakogorento kitore bokutore egentonkiri kiagerira abana banyasaye nande Biblia yote batutasoke kokukwana gekogera abantu mbakwebe kange biya amone ikinyombo cyawe nyuma batararara egitabu ky'umubaro 27 fungu lake la 7 igwa ngakemarikateba egentonkiri gicyandita abana banyasaye batakunyara kwebe kange biya nakigekogera bana baminta abange bakure bana banyasaye batebe kanga mane cyumba cyabo ekiagera basinyire nkera bago kibeka bana osansoka kwabeire mechandogera senka ngananya no molembe bugwatu litale nyasawo bulire ngakyamalika teba 27:7 abaisike ba Serefehati yani enkanero asinka yo mwaka Serefehati enkiye nigo ya sisiniriye mona abana abanyaroka boka bone kerabase nigo mona abana abanyaroka Serefehati agacia karara ekerarara agakwataranyara abana balengaki abamura nainda asebinyoro byeitasinga cheito onye muntu taranyara mwana mumura uita agusikwa nabera nyarekane nga onyomerigwe erinde nke yakoregentoki bone bakagenda asemusa bakamuburia nga kitokora ekiera twachairwe na guchandwa nga baisike banyaroka mbali wangecho igwa abana banyasaye ekero munene aburigwa agatebanga abaisike ba Serefehati nekene bakoregentoki bakuburia kura ngo uchise bao mwando basigati amura bamo abaise tigo mwando bwisobo yobo nainda tebya abana banyasaye banyamiyonga omuntu karakwe onyere tabwati umwana omumura
ng'akimwaigwa abana ba Nyasaye omwana oye abana abaisike barie batigwa bakore gento ki bantu bono basinyete yani mukukanyara abana batana abanyaroka obekanire woyo mwabo enke neche nyako beka amachongo enke ona beka ne ochoka abana ba Nyasaye yatokanga emechando ya seire yani ngamanyanga omwana no omwana yicha kwanyora nebisibiko basengo ase Nyasaye yani omonene agateranga bono ikiaera abaisika babakurira tebi abana ba Israeli bonsi ng'omonto kara kwi onyetabwate mwana momura otiga abaisiki libaga kunywamo mokungu onde ng'ana na abaisika abwabwate mbabwate libaga yokoya gento ki lakini kura nyome ekiantora okani to nyoma kura nyoma ba oyo konyora abana bamura marikate banga kura atwara bakungu babiri bonsi n'abaho to babonde bakore buyama yekyana bakungu bango bari Deuteronomy 21 verse 18 soma iginte kigiato sinyire ikiara chinga chito chitaho gete tuasine gukobeka asamorembe ona igwa okorina kwa machiko 27 verse 15 guchinsa abo igwa na marikateba Deuteronomy negesongo ngakiata mongina bangangwa chago cha se maiki mangana ya naliba watanga tainche ngo ya form mongere kelwanga na inche mongina mbuyole naye ana bala nyole ngase batato bache bukunayo tanga ine soma bano mubwatere dikoni 21:15 aragererigwe omonto oyo raroisie omogwekano bwogosasimwa eyo 21:15 boli 21 mongena ngakina yo koigwa okogota yabo gotuna uchumi mbobere monto ataigweti buyaga mwamwabira 21:15 egoteba nenyare kobanga omonto nabwata abakungu babere enyare koba ng'omonto nabwata abakungu barenga babere aha ereni ganje toyomo na wangete orionde akimwaiwa amangana yanko barase nyosta nakoba yani onyo omonto obwata abakungu barenga bwanje toyomo akango yomo aha marika kola batebangaki abakungu bonsi babere baiboleire omusacha oyo abana ibahatingia omukungu oyo bwangire n'oyo bwankire mbabwata abana bango b'omusacho aina amarika agoteba yateba ng'akina inde korenda omwana omoisi omotangi nigara oyo bw'omukungu oria angete haleluya omwana omoisi omotangi oyo mukungu kimoigwete iyi nebuku ya Nyasaye akora gento ki naende ntokwe bacha kuwa sero ekiama tukaelire ntoga netimwe bekange ekero yesago je toga ndo tumukaleya omukungu oriangete basta nero wato mwana wele ngaki ekakiteba mongna tebo moikotara poa ekero rituko ryoko bariero omwando liraike ekero rituko ryoko omwando liraike omonto ritakoba neribaga omonto ritakoba neribaga ryowanchereria omomuraye bw'omukungu orianjete haleluya yani tawa kaki muntu none wanchire rituko ry'omwana ekero liraike wanchire ngokora gento ki bana banyasaye gwa abana boramo gache mwako isego kwa kuna kuboya lenga na anakoromboga boli ekero mboga arasyo kaga matengo mwana one na atimokire otigale buyora enke omwanda ochie ostoragenda ngakia marika tera kwera gochinse nakoma omwando bwo nakoma omwando wo koiboro kwo botangi aha libaga lyokoma oriole omotangi boli oletwe n'omukungu anjete atanjeti kora oikamo omomuroye omotangi chinibo oika
amangana ya moko na watabanga nchengo kwa mbe kubo mukungu yonde aina yao yongo gusuguma ne ko wo elinde nyasa otebenga egento kira akoreke no kogenda sinkiria ekyabonsina bango njabona gonde me ya Biblia amangana ya bagaka moko na gotebanga ngatinge ni kwa sigiti ngambe kwa sigiti gakinaini anaino ko mwagotire beke nkaya ino wiya Yesu ngutata anda gutimokale wiya usabana abana bomanane Imana Nyasaye itoneta bwatimiro bilimia yani nga bone gintu twakore no komenya sobo ngaini ekyamarikate baiga ebeke yange aine nyoma yao eke ukokole ntoki bona nje tiba chikanto na moko bagachinga cheno buya ega kichibeke bya komore moyo nonya no bole mata komo koyana ekyabuno taigwata buno mukunguria yani bune kurati gucanga mwako ukuri abakora atanga karatiga mora akura tigatora abeka ne bintu byatamana gukurere korasi bintu byashire sembi sinyete biyamara abana banyasaye utete mocha libosa liba kwale kubika bintu byakora moyo yani ngonya nawe kora omuntu bwikironi iki wokurwa korogo wonchoreria kana komanyanga bakalirio iro Nairobi bado to gukutara umando mwanda aroto gukura nkora yeruo makorege ntoki na inde no tebo nigwa soko nigwa marikate wanga ngayitora makobe gocha igoko mo ikansa basebeke nyoko na chekina basta twara toko to batebu na Biblia kaltege ntoki igoto gokoyo ayenyo guturungana na bato gochore kiabo no mwama to gocha gotokonya kindi goto gokoyo tukobeko ekenda bo Yesu itakaltege ntoki nande kina kitobereta na kibasa chite burangi kobarese kene ngachoke nka kore moyo kore muya kora guchinsomo ngina teba onyowa mamuro iyo nero motangi bwo mwando bwo koiburo ko botangi noyoye aha go wasomire nde soma guchinsaye 18 aha nenyare ko banga omonto nabwata omwana omumuro mobe bono tigere gochi abana babe nabaito bonsi ndandongo leta mwebire leta borogi konde bwensi achiro ino yongo naende tigagwancha abane ngasingincho nyare benko ngari nyare batai konga ya nano lutago ko mwanje kyana yokoze gendoki nayo ngobyale tegosaba nabana bomonene yani gaki no yani na changa kuminga na nyana abayibuli bangire gochoka yani kwaro nyare benyomba yagachiwe naye kwabetelia abana nyagachire omwana okurumerie nyomba na Nairobi okanyako bono goko na gusabira nsa bantu bagukumetinga ige nyomba yonsi obwate ntarokoba yani tebi abana nganche ni mbali tombe ime kendere biya ense inga kiere biya mara abana bomonene tigakona kurigiri ibintu by'abandi to okomanya ukone kubagasanga abanyarabenga kibarabare abanyarabenga kimorocho bari haya kirinya sara nchege koreke tie korege ntoki he koreke igwa ntora akora bono kuri gitabu gi Exodus ukunganya 21 verse 10 amarikate abasogokora yate banga bona abana bo monene nabira nyarekane nga bachire bonsi babiri igwa conclusion ya manganaya indengo sabatore lero nchona cha kubanyoria igoro yo kubangenka Yesu ngorale ntoki ai bono gokoro ngange naonde nyamioba marogi gogocho tuome ngoroso chikorara ngakiateba anyomonto iyo konywamo mokungo kabere onyomonto iyo konywamo mokungo kabere takolina olio takolina olio motangani endagera yaye ngakimwaiwa ogwa puringiri ngakimwaiwa kokwaretiro yogatu ngaki abase manya naende lirikare nari ense arenge biya lirikare nari ense arenge biya kwale konywama bakungu babiri rero buno koreta babiri gwachake gukwa ekiagero yo mate ngo kagale kwaragire ruguru no ruguru kagete kwaragire arari
igono kwete westora onye nkwa tomo angana bamanyanga mwaka taikulu suguma ndigiri nago bono kubwata babere yukago sabra litoka yo mosugwa suguma korosi chiali sagocho waikase suguma gwata banga yaya chiali sanchi angete tiganga yere gocho golanda ne kiriyo ge karo kwanya ni toka go sabra kwera na se suguma konya nankale ya kole tu suguri ya sibigu no rere westora arara amarikate baiga tutaigo kole cheche nande Biblia Nyasaye egoteba bikiegera wacha atoresa nekene ekene geto sibore tuganye Nyasaye sogo semeria imeye kene ki haleluya amen teba ngomo nege bunge gige chaka bia onyomonto yo konyomo mokungo kabere onyomonto yo konyomo mokungo kabere takoli no lyo motangani endagera yaye takoli no motangani endagera yaye echianga cha na kende gyonsi echianga cha na kende gyonsi aganetie buna mokae bunango Nyasaye bubuya abakonye keremo korwa genda namangana aberenga omwana no omwana abo omwisi abenyaruka no omwana akotegentoki nonya nekera omukungu akonyorera abana abanyaruka 15 appreciating na abango bali nainde wowo kwa batigere omwando ng'abana bane motigare ng'aki wiya lakini kula atebe ng'ore toyo kabiri mariko tatebeti kura ababuringi kiriyo gokorora moke no mona akorege ntoki kiriyo gokorora monene no moka akorege ntoki marika atebaiga Nyasaye bubu ya tokonye ekero Nyasaye atokonyire inje basta ona acha gotebia abantu jakobonga twebekang'e nyomba cheito ekiakorage ntoki tore kokutore marika atebango monene na atinyikira ririga kurwa sama isabo bono nga gutuku na kurira bana ba Nyasaye gutuchandikite na kwirianyika tukwo moyo ng'obugima obona bobonga naigo yani nga ekero montago kwa Nyasaye bubu yatokonye irinde na intutore menga nsa ntuche tikomenya kale na kale ntumba sinto waira baturi natagekende onsikurubona ntokole ntoke nturare igonga tweyarega ni buya nande tumwarega ni Yesu asama gimaito nonya nekero tukurara turare meya gosemerio konene tuganyete buna Biblia yate basa Yohana 5:28 yate banga Timo 10 Isaya na kinsango uchiri na bono neko tegentoki nereo lakini nko basabanga naye tigakoga ni gukuma sebibe Ayubu 42:11 Job 42:11 igona linko ulete Ayubu 42:11 ngakia teba Elia muraba bamwa Ayubu Elio iwa Elio bamuraba mwabonga abana baminto nabasubati bamwa Eli bamuraba mwa Ayubu nabasubati bamwa abo nabasani bae bonsi nabasani bae barenga bonse aha abamanyeta guli tangani abamanyete omongina Grace buli tangani bagacha sale bagacha senka Eliati wa maega bakaragera manere nyomba mwae nambe yamonga kibakora mwabegete gose bado aroma ogokwana mwaragerete gose mwaragerete mbware ngonye turagereti go wacheke guturiuka bagakora gento kinambe yemo bakaragera egia kabere bakamarorera mabebe ekero babega inki bakora bakarora mabebe aha nakomoremia seng'encho ya mabe alionzi omonene amorenterete ekia gatatu ngi bakora bakamoremia egia kane kura mongina okia gusiriria bakamororera mabebe bakamoremia bakamoremia aseng'encho ya mabe alionzi omonene amorenterete aha na kero yomo iwa kerera igo na kerango okorete gentoki orengeo mogo kwanaga kiabuna omara yuka kero yomo okorete gentoki orengeo asinkiria maba okorete gentoki agakora ki akamwachi besa lete besa ni
bakari ekebungo bastagetebete chakobonkwa igwa nkiakorete chibese ekero baragira ekero bamoremia bakamorora amabebe ekio mwari bakora nki bakora bakaruga entoki basi kana korengeria sokundegete bono nta ekiagara mariko tatebeti ebesa nero turagera urwabusa bantu bande bagukumbura na kereke kero gyo moyego yo twate tukarangiringa magana pre wedding omonto itomo chere kisani ibiri amone chingendo mana kurwe pound yosokera matoke mahata ogenda esembo bere none kero ikaranste nayo gwacha matanga ama be bari ngakina bakweteiga tigana ya gusegeta kwa rugentoki ama eta malika na bata bakachibese bone malika ro ganje tijibese malika ranje tijibese ekia abantu batigire kanisa ngachibese aho jigo sabubobe na matanga baro cyasa birubote mutige kogenda buyamano malika ateba ngakero yomo noroche ekera abantu bayigure kibesa bona bokora umusangire kamunoko abantu bagosoka babiri batatu hasta majingo rante byalenga gokora umuntu gosoka matanga tararo ino marogi bona mongira bona gokora yo kogenda matanga nane besa tararwa oyinga kiare egasia egaja korora sago gachwa ababara anchu aba kibese muna tuote banaenda nko baleta gusu mongno linko ndo kale ere sakale kwara ulimbu yale aba inchu aba rande munambaroche na indo mate mu ikaranste buya bande mali oba tegeto mugaso igoro obanyare aba inchu omogo chaiga nchemba sabere elinde na indo mu karanse mo gende kya gusaba ko mali nkora akorwa aba kibese ncheru tukera yo moche to nchobona kana kweregania abambu yabaraba in fact baachire buya ayatya ko wakanga ngaichigo chagochia abana baendo chinabane ayakaru kya biblia nera na baya maete ngambale bago kubaka bale ngumbu lakini bo buliche beso jago karagento abambu yabarenga abanchu toba mongerete bamura nonero ikaransa aliko ngora ntebe kirioga netio kole rukara karagento ki iko munoko na gusukwana na ayanto chito cha sobonge tokumboro bositoru hoto tigense kerabogete abanchu abandoche baachire buya buna bagokora kerongoro ingotalemera asama otera na kwa yende ndarore tomana gorwo to sabe kiabo na marikata benga to komenta goetani abungo salitore buya mano bali bale ko chipara alindo chabangna bali buya ko cha paka ra aba bangna baba anchu bano mwacha bwange mbura lende te chamote benga ne mbura yagere kurwali bali baikaranste ndo cha bande baraire buya bande bali gusenga kimbu ya bali baba inchugo cha paka abaleke gutweke barabukira abaya baba bando chaba aminto kerongo ruli bondo mobegete maba lakini kanyegete obe aba inchu aba kiroyo maka rwebesa kila mtu aliyekuja Biblia inasema kwamba alileta pesa asingi nchoko le mi familia yembu jamono na bondo chenga na mbali batanga ine bono na boy karanste bobe to bamongerete nande bono gusanga na mwesogete buya yongo na kobateba nande ndo cha bantu mwesogete besa lakini buya bali geitali bali bonsiga na botwarangelinga na inunchu una Biblia yateba paka bali gochaiga tirimbuka ngora ayabuno taigo koraiga ke mwali mundu jina nabo kwalenga buya mono tirimbuka gocha baba mo gukora abaleke gutumerende nande ndoje mbuya mole nane kero goikaranste master sana na bali kurumaya gari na bonsi baka nako imoka aba na bali cyana na baroro sana malinchu aba mada mumbu yasonge nchogoje kuna abaranga abunga nintu bono mo kwe ebesera abana bo monne mo boete muntu tuigota ko watura bese lakini nchu nana bora beto cha
onyolege gugusiririo rio chakuranga besane na ibirwe inchu kuchinye kunera ni gose na aire gose nkwa urirwe aba bareke gutweke imanju nchumo kunera ni gose nchira gose nchia to kanye kaigo biya mono sana akina bayamore ebese amarika ate ebese na bari kabuyanga bastebese onye tuli family mo inanchu onye tuli family mo inanchu family yo kanande mwarara mo karansanga ne family yo monta maso ko kolemia na yen kolemi gwacha aba baranchu onye tuli family nchu nabomba roche nindoche bake batai familia nandi nabo bakaransa inchu nonyamba ishike bamwahora bamarikata bangamba arwete bakarupi namba muraba mwabo inchura etakibese maegarinde singincho muri biya nande meyene ya VIP morengereri usine isani ine ra cheche tiga bali barakora bari ko wali inchu buya mono sana aba nabona amanyanga family mbalenge bonse onye toi family inchu watakao baki tu ni familia na baada ya hayo tunaketi yani ukure na karansa aba bononchu aba bali maegale nenchu biroge biye bikoro ku VIPs bantu barona ndo baligelimbe umulishinga kintebese ebesa mali rie malikata aba utagete kweba aba inchuo kerongoro lyange kwaya yakire igonta gete buna mo gukora gukumbura musikiga tusabere family togende kerongoro liteyo nyasaba seni asugutacha nire yarule litoreti no mate nabo tukubairania bangi na bali lakini ayerera bwango buna tugukura iga waliotoka Eldoret watakuja na baadaye taombea familia aba baachire buya nande molishi mo ikaransa linde matanga taraera nyora asikanye kato urwe keroho ayayerera bwango iga mkimaliza wale waliotoka Eldoret wataimba wimbo mmoja molishi chialire boli kwa yake kuna wadana wanyondo wocha
Anya kwa ukende bakorere na tugukaransa igabuneke buyu gwakora iga aba barule Eldoret Mauricio ulenda ambao amekuja na wao jambo moja tu, alafu mtaimba, tutaleta familia na mtala wa familia mwaka ingi mangoche mwaka wachire aba ya ne familia na ile iko mukanyeke morore. Bwana asifiwe. This team from Eldoret Langas SDA Church tumekuja kwa ajili ya dada Lucy na brother Soro, wasonge mbele tu kidogo. Tuone. Tunasema pole kwa familia. Dada Grace amelala na tunaombea hii familia, na pia tuko na wanakwaya hapa. Baada ya wimbo, kwa sababu ya distance, tutaondoka. Mungu afariji familia na Mungu atubariki wote. Asanteni sana. Mogende family ngo na gochire mwaka ba wike karasio malio na gocha na be nyumba yao wa familia. Sasa baada yao kuimba, mtakuja tuombe. Bali bago ni ali gakima kwa macho onya kuigwete kugenda ngora gusikaransa kuishi kwetu ni kwa neema yake Bwana, uhai wetu mkononi mwa Mungu Baba. Kama si Mungu mkuu aliyekuwa upande wetu, ukweli ni kwamba hatungepatikana leo. Kuishi kwetu ni kwa neema yake Bwana, uhai wetu mkononi mwa Mungu Baba. Kama si Mungu mkuu aliyekuwa upande wetu, ukweli ni kwamba hatungepatikana leo. Uhai wako mkononi mwake, uhai wangu, uhai wetu mkononi mwake, tunaishi kwa neema ya Bwana. Uhai wako mkononi mwake, uhai wangu, uhai wetu mkononi mwake, tunaishi kwa neema ya Bwana. Ni wangapi leo wameingia kaburini? Ni wangapi leo wanaumia kitandani? Kama si Mungu mkuu aliyekuwa upande wetu, ukweli ni kwamba hatungepatikana leo. Ni wangapi leo wameingia kaburini? Ni wangapi leo wanaumia kitandani? Kama si Mungu mkuu aliyekuwa upande wetu, ukweli ni kwamba hatungepatikana leo. Uhai wako mkononi mwake, uhai wangu, uhai wetu mkononi mwake, tunaishi kwa neema ya Bwana. Uhai wako mkononi mwake, uhai wangu, uhai wetu mkononi
tujihoji ni nini tutamtendea kwa huruma zake juu yetu sisi wenye dhambi. Kama si Mungu mkuu aliyekuwa upande wetu, ukweli ni kwamba hatungepatikana leo. Hebu tujihoji ni nini tutamtendea kwa huruma zake juu yetu sisi wenye dhambi. Kama si Mungu mkuu aliyekuwa upande wetu, ukweli ni kwamba hatungepatikana leo. Uhai wako mkononi mwake, uhai wangu, uhai wetu mkononi mwake, tunaishi kwa neema ya Bwana. Uhai wako mkononi mwake, uhai wangu, uhai wetu mkononi mwake, tunaishi kwa neema ya Bwana. Uhai wako mkononi mwake, uhai wangu, uhai wetu mkononi mwake, tunaishi kwa neema ya Bwana. Mnawaambiaje? Mbuya mono. Asante. Mkirudi Eldoret kesho ni Sabato, muwasalimie. Familia linchi bono. Ajirira iga bwango mwa kana mongina amona abali barali bonsi be familia liga kumuranche nchugocha. Masaa haya ni ya familia ili waja kwa sababu ya ombi. Chibona bwango iga na boto baganyete na abalishi balikana gocha familia kuna gocha. Familia nzima, familia ngima yomo waka Samuel Ongayo, familia nzima tunaomba mje kwa sababu ya kuwaweka wakfu mkononi mwake Mwenyezi Mungu. Tubone familia yiga ya Manasingi Nyasara bakonye, na tunaombea mema ya kwamba Mungu wa mbinguni akawabariki wakati huu mgumu, mkafarijike na mkadumu kwa upendo na amani, maana siku hizi ni fupi mno. Yesu akija upata tumekwisha jiandaa. Asante wajukuu, familia nzima. Sasa tunaomba mje familia nchu pimo ansi asimolega nchu familia nzima. Ano yoche te maragoba nere na wale familia ye nere tigache. Asante sana. Sijajua vizuri lakini amoko bali kondo yo mato yo molia atebe manganabere Charles toletere familia mwaka kuwane kende, kisha mtasimama mkiwa hivyo tuwaombe. Mbuya mono. Nashukuru sana kwa wale wamekuja. Hii familia ya mzee Samuel Ongayo Anyona pamoja na mama Grace Ravera. Naomba muniruhusu tu nipatie papa yangu nafasi asalimie, alafu kisha hawa watoto na wachukuu ni wachulishe majina tu kwa ufupi. Asanteni. Abanju abo mwenene urukingongo chense inye abakwani mbuya mule mwenzi agokire
tugucha konga pole bono nkionda tebe mwankione Grace unyale kurwa magokane tarinje omone Nyasaye urangiretie unamurangiretie nyale kumutule misigo amwete tunapatukulira lakini yere moneno lyo mutongete nero manyete okora kwaye unachete nkei tingo tego twara mangi ndatwara make wali mwezi mwaja gotolemia mwatugwasiri musiboyo Nyasaye balende kiro muntu aike buya jina ndakwana linene mbwati matambi. Asante. Pia nina mamangu ambaye ndio sasa amepaki. Huyu ndio mama yangu, ndio sasa tumepaki na yeye. Jinsi mama ameenda naye atawasalimia. Sangerekano Yesu nabakwani buya mule mwensi. Aliyote nguru kumagirete bitutu oyibwareba. Tenimbwate nkwana ngokwana. Grace bunara irega bunje ntuo manete kwa manyone rituke limo. Gona aje tenga kole metie nyeta no Grace agantiga nyomba akagenda. Agantigera abana teni. Kalenda abana bali bonse. Mwana antigera tomo kendusia okwagura. Ando yonde narengo ngumurunyuma. Nyasaye oyo munango saba. Kerecha naga karo kare gutarombego. Obetwegete chinkobogeka. Omongi no mogaka. Birecha birikwa imogeti gocha mbego ata gotuomani abana ba Grace gona renda tabana buna abana bane. Gotwigwana na abana bane monte tanka kungatana na abana bane. Gona kini abana mwana yo wako gona masomete mbaka kamokoria sukuru. Ori tanka masomi kamokoria sukuru. Aba bacha gosimeke birecha pasta wango teba ikagaki. Oba sabere batweke birecha biribara na bire binyomba chiaba. Marembo tigara ko mbego buno renge kare. Aina na tira simole. Asante mama. Mmeongea, nimesikia pasta wamesikia maombi na wao wote wamesikia. Na Mungu atajibu. Sasa wakati tu wacha nichukue muda niwajiulize familia. Ningesema hivi, wachukuu wa Grace wakuje tu wasimame mbele, wapigwe picha, waende wakae, halafu pole. Nimefuata taratibu vile wamesema. Wacha tuende kwa haraka. Kerubo. Nimeambiwa kila mmoja akisimama watoto wake wanakaa hapa wachukua wa Grace. Wacha nianze mbele. Tuko na sister yetu ambaye ni mkubwa anaitwa Olta Kerubo. Mwingine sasa ni mimi. Naitwa Charles wako. Naenda kwa utaratibu ndio nisiwe nimesahau mwingine. Familia yangu wasimame nyuma yangu. Mama. Ndio familia yangu. Kuna mwenye ametumwa kidogo hayuko. Toka hapo nafuata, kuna Rose. Huyu ndiye ananifuata, anaitwa Rose Bosiboli. Kuna wengine ni kama mmoja wake ndiye alifanya hata tukangoja mpaka wakati huu. Tuko naye kule Nairobi.
amemaliza mtihani jana, akakuja yeye, hata saa hizi ni kama ana nguvu kusimama. Yeye ndio mama akimlea, alikuwa anajua tu soso yake ni mami. Kwa hivyo muombe. Huyu ni sistangu Rose Posipolia na ananifuata. Huyu pia ni Cynthia, ni wake. Kuna wengine ambapo watu waoni hapa. Asante. Mary, tufanye haraka juu ya muda. Huyu pia anaitwa Mary Bochere. Huyu pia ni Mary Bochere, wake ndi hawa naruka tu sababu ni wachukuu. Kuna mwingine pia alikuwa anafanya mtihani, huyo ndiye alimaliza pia jana, ndiye ahudhurie mazishi ya soso yake. Na kuna mwingine hayuko hapa karibu na sisi. Rusi. Huyu pia anaitwa Geoffrey. Hapa nyumbani mnamjua kama Umuga, ni ndugu yangu. Ni ndugu yangu mzuri, hata mimi nikiwa kule mahali niko najua tu nyumbani kuko salama. Hata watoto wangu wakija, hata kuna wakati nilikuja kuwachukua hapa wakakataa, wakasema si tunakaa nyumbani. Pia hata mimi nikipita hapa nyumbani naambiwa wewe ni ndugu ya Umuga. Na si ndio yeye ni mdogo anajulikana, mimi sijulikani, lakini wananiambia ati tunafanana, huyu ni ndugu ya Umuga. Hivyo ndio anajulikana. Asante. Anaitwa Geoffrey Umuga. Familia yake ndio hawa. Rusi. Lydia. James Mayaka. Huyu pia anaitwa James Mayaka. Na yeye James Mayaka, familia yake ndio hii. Pia ni ndugu yangu. Asante. Huyu naye ni Lydia Mura. Watoto wake. Kuna wengine walikuwa hapa wote. Kuna wengine wawili hawako hapa. Asante. Evari Kimuma. Ni kama hakuna wageni wake walitoka kule, ulisikia ametoka Sindo, ni kama amewatoka, kwa hivyo hayuko. Watoto wake wako hapa. Wamerepresent mamao, ni kama amepeleka wageni. Rusi. Asante. Huyu pia ni Rusi. Rusi yake Munto ni sister yangu pia. Kama mumeona ile kwaya wametoka nyuma, wametoka mbali kutoka kule Rangas, Eldoret. Hawa wameimba nyuma. Sasa mliona akiwa kwa kwaya. Asante kwa wale wamekuja juu hatukuwa tumewatambua hapo mbeleni. Nashukuru sana. Tumeona upendo mumeonyesha na hata yale mumefanya familia inajua. Mubarikiwe sana na hiyo kujitolea mkuja kwa wingi kutoka Eldoret. Tupane upendo kama huo.
pia awa mama yao alikuwa anaitwa Emil Nyachuba. Hawa ndio wale mulisikia wakisema kwamba wakuna wote wazazi walisimamishwa hapa, babu walipaki. Sasa hii wako wanaenda form 2. Ule mwingine amefanya hii. Asante. Precious. Haya, huyu wazee wake hawako karibu, anaitwa Evans Omwamba. Hapa tumepresent wazazi wake. Awali shikwa juu ya kikazi, hawakuweza kufika. Huyu ndiye anaitwa Precious. Jina lingine ni Grace. Asante. Haya, huyu ndugu yangu pia ni Dennis Kenari. Naye kuna familia yake ndio hao wako hapa. Labda yeye juu naona kama amenisinda kidogo. Ni mwesimu tu nimpe nafasi tafadhali. Habari zenu? Asanteni kuja kusaidia kuzika mama mzazi. Mnatupatia nguvu pia tukiwaona. Mimi naitwa Dennis Kenare. Mimi ni mtoto wa Grace Rabera nambari 12. Na niko na watoto wawili na wake wawili. Asanteni. Asante. Kwa hawa kuna huyu anaitwa Awo. Ule mwingine alikuwa anaitwa, kuna mwingine kidogo tunamaliza. Asante. Naona nimeona last poni wanapendwa. Mimi sikuona nikisikiliwa na wote, lakini ni sawa. Huyo ndio mdogo wa Grace, ndio tumuite last poni, lakini mnaona ni mwanaume mkubwa. Kwa hivyo kwa ufupi, mimi nashukuru ile maisha mama amelea watoto wake, hajawacha ule mtoto ambaye hajui kile anafanya. Lakini kile ningeomba familia yetu yote tusikane, tukue pamoja na tumchue Mungu. Haya, nikiendelea hatujamaliza. Papa yangu familia yake ni kubwa. Nilikuwa nimeleta wale wa Grace. Sasa huyu anaitwa Priska, na kwa ule mamangu mwenye niwaambia yeye sasa tuko naye mama, huyo ndio mkubwa. Pia ako na familia, na ningeomba tu kwa unyenyekevu. Pia kuna wale walikuja kwa niaba yake, kwa vile hawakusimama, naomba tu kwa unyenyekevu semeji wasimame tu mahali wako, tuwatambue. Tuko na wale walitoka kwa niaba ya Rusia,
ya Biriska. Tunaomba tuko muda kidogo, naona Mungu ameturuhusu pia. Kujeni. Haya ndio hawa. Nimeiba tu nafasi kwa vile kuna ile protocol tulikuwa tunafuata ndio tuko watambua. Ilikuwa tu ni wale wa Grace ndio walikuwa wanajulikana, na kuna vile walikuwa wanafuata programu vile ilikuwa imeenda. Kwa hivyo hawa pia ni wa familia. Hebu piga picha. Haya, kuna huyu ndio papa yangu. Wacha nimpe tu nafasi neno moja tu juu ya kolera yake. Hata yeye alikuja kuomboleza pamoja nasi. Biya mono mwana soko ngalibaga. Tigambo ko libaga liga no nyatura sama bemba kwani bwairire buya iga somo nene. Biya mono ntobwati amange na ngora twareta. Asokorara wakorera yana Grace. Oitwa nchaine, twa manyaine, twa rabaine, ande na musigete mono. Bono abana abatenenera ne familia ane. Matanga tuwa bwatara gatatu twatanekana. Igorende umwana Birisi kambu onale. Nero umumurone gatatu. Bono nacha kumuoya. Amatebiri nengora. Korera yane Margaret Bore. Amo na korera yane Mogaka. Na bana bane ba Grace Mwensi. Nengora. Nacha katiga tukagamba nainu. Nkabatebia nga obwanjani negentekane ne kubwe bintu byonse. Nseye ngo etatore kogenda tore. Tagwa istimbu atia mange. Chen Samueli. Enkere nyango sububasi no tuarwa. Ende na tebire mbiya mono asenge njoyo gotoa kwanya nabona kumiringa na inje yonko genda ntaro chiwe ngana acha lakini mwakorire buya na inje na kwanire na arorekanire mune korera Moses ni kumbiya mono Biya mono sane familia. Asante. Wano. Tunakaribia kumaliza, asante. Kuna hawa sasa. Nyamwamu. Kuna huyu pia anaitwa Nyamwamu. Ni ndugu yangu. Ndio anamfuata Feriska. Kuna huyu anaitwa Oyaro. Mogaka. Nimezoea Oyaro sijamuona hapa. Sijui yako wapi, lakini huyu ni Mogaka, ni ndugu yangu. Ndiye anamfuata sasa mwenye anaitwa Oyaro. Nilikuwa naongea Oyaro juu ndio najua anafuata. Asante. Huyo anaitwa Eunice. Pia ndiye alifanya ikawa sasa mama anakaa hiyo muda wakimaliza mtihani, naye pia amemaliza. So nashukuru. Kuna wengine hayuko, kuna mwingine hayuko hapa. Hiyo ndio familia ya mzee Samuel Ongayo Anyona. Jina ingine ni Mbego. Sasa walishi kama huko na gocha, walishi nchwarole. Kidogo tu meomba muniruhusu nitambue wengine. Aba mame. Akia butu ngobe sengenjo. Pakekana ikaransta naro yo mwaba akolera kombwa. Makoko tio mwabo ko Samuel Onkundi no Molisia na Daniel nere no Molisia akitigamba iri bageri so wanja na barabo balere musubati mwabo kiagara naro abalere ndi yandali nako jinande bo naro anga nje bono timbu ati muchando na baba anjaine bono lende talimangana mame njugocha abalishi ncho abalishi nkumeti sana abalishi mojera nikegara na abalishi bande nje bono nakolire
na irani lili bakabona sabalisia. Mogenda tunataka kuombea familia kwa njia pekee, so familia tunaombea Elas njoo ekero Na irani bako na lili gukwana bakabona aba. uche sabalisia. Tigangiriri bageriga na inche nkwana amang'ana abere ase obwango sana gekogera namanyire chingaki chiarire inche ase amarieta nsamweli nkundi nkorokwa noyo nyaribonde ninche nkobwati marehemu nabo turi na eriyanda rinene riamono ase bari mwacha gotoa pole twabere na omogoko ekiagera amatanga ya omwana ominto agendire buya naende aerire ase encherere engiya igo bari mwensi mwaru chinsinyo inye chiense mwachire gotoa pole aiga naira neri mbuya mono sana kamuragende mogende buya. Ante abaminto ngobakwani ngabwairire buya nonya ekamati anoraire nche ase amarieta nkorokwa Elizabeth kwamboka onderi iresi na ekamati nere okobwatia omogaka omwone kamati giresi buna twachete ase enkeyi noyo omonto naro Ruth yokweba bono inche nero twariganitie ase enka yabo tata nkoigumore ng'a chikamati nchire chinkong'u chigochanda bakaba mura bamwabo kamati oria oraire tata kong'ereti bogima bono twamosiriri twasiriri omosani naende orenge ekamati naende orenge moiso ka ominto bono ase aywo abana bana abaigwa na abana baito bore ase ogosiri nyoko moke bore ase abana abaigwa gosiri mama omino ekamati ase amake gaki narayi nabakwanirie abana ba Nyasaye morogoba ya bono bwairire inche kende nkeyo ndakwane iresi osirire ganga mama mwane no are kwegaragari naende anare korora buya iresi arenge muna mama ominto igongo teba iga mokoyono onyango gwatigaire na abana ba mokoyone aba iresi ominto muna ekamati abana abaiga gwatigaire nabwo aye barere ekiagera abana nabao okwaigwa ebibiria yatotebi ng'a abana igo bara omwanda asore naende abana baite ekemane bara omwanda asitore abana ba Nyasaye tiga tokore togoteba ng'a Grace orarire enka yaye tiga tonyesabere na mwensi ase mogenda chinka chiaino monyesabere Nyasaye agata abana baye bagenderere komenya nomore. Abana ba Nyasaye abake n'abanene bwairire bono gaki mbirero tore korende ntorera mono iresi ominto gatimoka omwana oyo ominto nche nenyomba enene iresi nenyomba enke iresi nero orenge mwabo omoiseke bweka iresi ominto gatimoka emechando arorire omochi oyo iga korendete imechando korendete rimechando abana ba Grace Nyasaye abaseseni Nyasaye atene n'omochi oyo Nyasaye abaseseni onyango mokoyone ika abana ba Grace yange epamiri engiya naende epamiri engiya koro kuyunesi mong'ina oyo mwabo Grace ase eng'encho ya chinsa nancha abaminto no turase araigam nabakwani mbuya more no tiga gukwana rende nche bono narukwana mang'ana araiga abachokoro bane buna motenene ga Nyasaye abaseseni chisemia abae moche kogoro kienka ya mwana ominto ebenene gwetania
nimanyete ng'amuri abariri nandi namanyire gisebi moko ligini nkimanyete kyonsi nimanyete buna mwante biri magosoma gocha motiga mangana yo barebi ne binte binge byense byakire bona moigweta abachokora abana monyigwete mo baisa koligereria bintu byense bira abasiri moligereria Nyasaye mosome bokongu elinde mocheko bana inwa abarayi bamambia kuna amwara abari gukwana abarayi baitaba mo baisa kogende ncherere kombo abari gubane moligereria Nyasaye mo beko gwanjanie nkeye mo baisa konya gutwara mangana nkonya kunga ayandi gocha aina akolire obwororo no bwanjanie botakeire nandi mo berese nyumba ya manene Bia mono sana mwaka mokoyone nagina mokoyone urebe kabana abawamo noyo mtwana natanda ni mokoyone onde ni Margaret obe kabana amo na kodi abaminto umwana yo minto no muyolenge mono tinko nya gukwana bange bakwana mange lakini Nyasaye umurange Nyasaye mwanje tokotobwa njetnyanda basta bakiyete no mo kama kolega tiganda atera kikasi ni abana aba tigatora asaba mana goterekia family kuru yatenete barosi aya na ubante ndangeli barosire barinko anda bale no mobere na ende sabato yatiokereire mwaka ngo gukumbura tuli bagaye ngotero ligotokuna okwenge na kwa goterekera family asabirwe biyamano sana biyamano family asingi nchama yaya na bondo ucho mwaka neli yanda gakine nje na mwanjete kinga kichiange ana rekora sabana tuanchaine ana rekorwa maambia kitwala gusaba familia motigara sobamo omwaka bono gwatigaira mana abana babonsi na bawo igentura korekia mana magi mwate bango montole tebiri chana ino mokabianchira bono na biba koletie ni numoranje mo biseri tubabwate siko biseri eri nemwera na segendoki asobamo biblia tabanga na kire buya noko gokio konene ekera abantu abamo baramenya bakotegendoki na inda matuka ya elile tunawasia kwamba Mungu wa mwenye rehema zote akawabariki na mshikane kama familia ya mama na mzee na mkaishi katika neema zake ili ajaye yeye tukutane katika mbingu mpya na nchi mpya ambayo tutakufa. Hivyo tunawaombea mema, Mungu awabariki matanga gako era mwaka karansa manyaso bwa saerete moboseli numweka wanyene nkegenderera. Haleluya. Tenena ngo sabatoli kurwa. Simama sisi wote tunaomba. Tuamini na tuombe, wazee tuwaweke mikono, wakatuimukia maoko igoro no musangerekano mwangi mabone mokia maoko asingi ncha wana hawa. Mtakatifu Baba wetu ishie mahali pa juu mbinguni, asante kwa sababu ulikwisha tupenda na ukatupa uhai wa bure hata siku ya leo tumejikuta tukipumua. Asante kwa sababu umezungumza nasi jioni ya leo na umetukumbusha kwamba duniani si nyumbani. Sisi ni wapitaji, licha ya kwamba tutaishi maisha ya kutamanika, licha ya kwamba tutaishi maisha haya bila shida yoyote, licha ya kwamba tutakuwa na utajiri, licha ya kwamba majina yetu yataheshimika katika vijiji na nchi nzima, iko siku tutaiaga dunia hii. Tuomba ya kwamba Mwenyezi Mungu, kama leo umezungumza na sisi na ukisema kwamba tujiandae ili tusije kufa kama wenye dhambi, tuomba ya kwamba utusaidie kuweka familia zetu katika mpangilio ili tunapolala tulale ndani ya matumaini makubwa ya wimbo wa Musa na mwana kondoo utakaoimbwa asubuhi njema tunapokaribia kiti cha neema. Familia ya mama Grace pamoja na mzee pamoja na mama Margaret ambao wamebaki, tuomba ya kwamba Mwenyezi Mungu, sisi kama watoto wako tumeinua mikono yetu juu kwa sababu ya familia hii. Unapozuru familia zingine usipite familia hii. Unapoonea familia zingine huruma, Mungu wetu usiache na hii. Zaidi mno wakati huu wa machozi, Baba wetu tumeomba ya kwamba ukawafariji na farijiko la pekee, na utujue ya kwamba hata kama mama amelala si mwisho wa maisha. Kuna maisha baada ya haya, maisha ambayo tutafurahi tukiwa na wewe milele. Sasa familia hii tuikabidhi katika upendo wa dhati. Mungu wetu, wakapendane siku hizi ambazo zimebaki chache.
wakashirikiane na mazungumzo yao yakaimarike milele, maana hilo ndilo jambo la muhimu takalofanya tukiwa hai. Mungu, tunaomba ya kwamba Roho wako Mtakatifu akatamalaki familia hii sasa, na wakati mwingine watakapoachana, wengine kwenda makazi, wengine kwenda kujitafutia, tuomba Mungu wetu ndani ya mioyo yao ukakae milele, na kama kunaye bado hajakata kauli ya kukubali, hebu akakate kauli mara moja, maisha yake akakabidhi wewe, hata anapolala alala akiwa na subira ya pekee, tukitazamia mbingu mpya na nchi mpya. Tubariki sisi zote wenye wamekuja hapa na watakaoenda, uwabariki kwa njia pekee. Sasa tunapoenda kumlaza mama, tuomba tubaki na matumaini, na anapoenda aenda Mungu wetu salama, ndani ya mioyo yetu tupate farijiko na amani itokayo kwako. Kaa nasi, upendo wako vitu zingire, amani na damu ya mwana Yesu Kristo vikazingire familia hii, na zaidi mno utupe matumaini kushinda leo. Kaa nasi, uwepo wako tukaishi ndani mwetu, ndilo ombi kupitia kwa Yesu amani mkombozi wetu. Amen. Yamono, familia wana tuchi asomo bere, maka watera kulikuwa bwata bono kana gotera. Ngakingotera nje bika bacho ko bale ontere tiantero kora sioka. Kelirandire kobugi gwa somo erio. Na torore omo baso barire. Abakwete bonsi na umerane pi. Gakorangeria marieta giresi na beo mwatera. Ngeria marieta. Gakorangeria marieta. Gakorangeria marieta. Gakorangeria marieta giresi na beo.
takoba o Mario gabo takayo Marwaire takoba o Eme chando tekayo Marwaire takoba o Eme chando tekayo Chinkedu chikoba o Barendi babo makoba o Obo wenya tibokoba o Mario gabo takayo Marwaire takoba o Eme chando tekayo Marwaire takoba o Eme chando tekayo Mintonto morore Sokorone tomorore Tato mintonto morore Mamo mintonto morore Wanaba mintonto morore Bairi baitonto morore Pasani baitonto morore Abegeni to morore Onyerio kabegenete Naitonye chegenire Yesu mwana nyasaye Tomorore nero mobaso Musanere tomorore Elianere tomorore Enokunere tomorore Ababu ibonsi tobarore Varia bonsi begenete Tobarore, tobarore Chintakana chikobao Ubo borakati bokobao Ubo takati bokayo Ebibe byonsi bikobao Ama kweli na sekererwe Ama rigata kobaroro Ama kweli na sekererwe Ama rigata kobaroro Chintakana chikobao Obo borakati bokobao Obo takati bokayo Ebibe byonsi bikobao Ama kweli na sekererwe Ama rigata kobaroro Ama kweli na sekererwe Ama rigata kobaroro Mintonto morore Sokorone tomorore Tato mintonto morore Mamo mintonto morore Wanaba mintonto morore Bairi baitonto morore Pasani baitonto morore Abegeni to morore Onyerio kabegenete Naitonye chegenire Yesu mwana nyasaye Tomorore nero mobaso Msanere tomorore Elianere tomorore Enokunere tomorore Ababu ibonsi tomorore Varia bonsi begenete Tomorore, tomorore
tobarore baria bonsi begenete tobarore tobarore Okay. Asante sana. Nafikiria familia imekuja. Mike nedi kono ndio. Bwana Mike ile ya. Kama no yongo hata wetane pia Mike. Nini kuna nini? Waye. Ndio wasa na ranka ketenga nedi kono. Mwaye muna tibego. Okay. Mbujamona sana, asante sana kwa sababu ya familia. Kuna jambo ambalo moja Korinto wa pili 13 fungu lake la 11 Biblia inasema finally brethren fare well, be perfect, be of good comfort, be of one mind, live peace, and the God of love and peace shall be with you forever. Mtumishi wa Mungu Paulo anaambia Korinto fungu hili la mwisho kwa kuaga kama vile Mama Grace anavyotuaga, na nasema kwamba hatimaye ndugu zangu, kwa herini. Yaani kama kuna jambo ngumu sana kwa maisha ya mwanadamu
ni wakati ule wa kuagana, kama hivi sasa tunaaga mama. Lakini kabla ya kuagana anasema hatimaye ndugu kwaherini. Lakini baada ya kwaheri anasema mtimilike na mfarijike. Yani got to comfort in a very special way. Anasema kwaherini, lakini tena anasema mtimilike na baada anasema mfarijike. It is so sad and it is hard time but God cares. Sasa kama Mungu anajali na mama amekwisha sema tubakini salama, anasema kwamba mfarijike. Nieni mamoja mkae katika amani na Mungu wa upendo na amani atakuwa pamoja na nyinyi siku zote. Mungu abariki familia hii. Mama anapobaki mbaki salama na kwaherini anapoenda. Tuombe kwa sababu ya hayo. Asante Mungu wetu kwa maana unastahili kuabudiwa. Tumeyasoma mengi katika siku hii na asante kwa sababu umetukumbusha kwamba tuwe hodari na tusife tukiwa wenye dhambi. Maana kama tukifa ndani yako ipo siku tutafufuliwa. Na asante kupitia kwa mtumishi wako Paulo. Umesema sasa mama Grace anapoenda na ametuaga katika njia ya kipekee na tukabaki salama sasa. Hata kama tumebaki katika dunia ya dhambi, tuna matumaini makubwa ya kwamba ipo siku tutakutana naye. Anapoenda na aende salama na tubaki kwa amani na upendo siku zote, maana ndilo ombi kupitia kwa Yesu ambaye ni mkombozi wetu. Sasa weka juu na kutaramsha. Bega chuma iguru. Haraka sana. Kana terekerere chuma iguru. Kana terekerere chuma iguru itang. First of all. Okubwata omukibi to onyongose onyobwaterani omukibi oyo konyobwata omukibi enyorora so onyobwata Kalau kiri mungkin omai kamu ya? Kamu, sawa? Tu ada mana? Igo. Sawa. Igo. Itu.
Sawa. Bali mata, ali mo suka iga gaso ko mata. Toka mo toke mo kiyo. Mata imo kaya mo ano rin ko mata, muru bisi bisi. Buat terus ya. Yo ya tengah. Kombe gede gede. Sema kinayo. Kabisa. Asante sana kwa maana imekwisha tendeka. Na fungu la mwisho ambalo ningeomba tulisome kitabu cha Ufunuo 14 fungu lake la 13, na maandiko yananena, nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Naam, asema Bwana, naam, asema Roho, wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yatawafuata nao kuvuna mavuno ya nchi. Kwa hivyo Biblia inasema kwamba heri ni wale wafao kutoka lini? Sasa. Lakini wafao kutoka sasa wakiwa ndani ya nani? Mama amemaliza mwendo, na jinsi Biblia inavyosema, inasema kwamba tulipoumbwa baada ya siku kosa, kuna jambo moja Mwenyezi Mungu alisema kwamba katika udongo tutafanya nini? Kwa hivyo mama amerudi kutuko udongo alikotoka. Wapi? Alikotoka. Kwa hivyo na intuto nako manyanga ali tukondire turana asegento ki sembera egento gyo kana gotigira ogende ne korwa tema gokora mayekero moyo nande mwanje yense karo ne chinguru nane kero kurara urare mase Yesu kuganyite mambie keragocha ngamara bayoro bono mongina Grace asamara barwete bamwera niliona inde asili bwarwete bamwera niliona inde kana bogoche kwa Nyasaye kule goikie mambie kero Yesu arache molisi na nyarute balisi bali bara bono mwera ni amara bayime kuomba familia mwaka ngayaje mwaka sana toka ni mwaka ngayaje kama kata kwanza Wasira wao.
Amen. Tusikiwa, no? Kama hamna kazi ama hamruhusu haya kuna ndali ana kiyo musabari yani Makoni kona bwanko. Makoni. Ayo nani be kamera ba ime. Be kamera. Kokonyane. Haya, najibu na. Haya mamura. Enyoni. Tango moja sasa. Haya.
Ngode moina. Kenda kunya book. Ejoni. Urati wewe. Ngawe ndo mko. Ndio dawa ndo mabiro zangu sio boso wangu. Mama ndo mabiro mtachama rawa hii kata masangu kwa. Mimi. Boys, where are you? Bayo Kenyuru. Yes. Aya. Terjadi cina. Terjadi cina mere dia yo. Mutamara mutio kome kamera mumonyirira. Ke. Terjadi cina mere dia. Kike tu tahu ya. Dira ko kaso ime. Aye. Dinye. Ayo mari. Tang. Nah. Igombo na gukogera makuri na magonero Ndanga. Genda muthuri bye muino. Ngani? Aya nga. Arawa. Come out. Tinya makombe tata mwangere ke ndoko ti yose naona. Nenda naye kutali kamera wayo ko boki ayo kama hivi ya boki ko mara bro. Orenda. Ega chico mata. Enrico. Allora gite grosso.
Ega, mutairi. Ya kama kazi. Haya, tokonya ne. Kama haya. Oh. Haya, nipe. Ndio kwenye batayana natara apige rinyo ndio sio mbona tena. Malitura mna betul kota jembe tulis. Enyoni. Bawa mama kita marah bahaya enggak parah suci. Acha iko kecera ini kan marah bahaya pakai transia. Acha kabisa. Kaya mwalimu tanga kabisa marah bahaya ni. Tôi chắc cái mày ăn qua. Ai qua đó à. Yo thì chứ đấy nó đã ăn đây. Dia tu mula Rusia mabari. Ayah mama mama cukup buat. Mabari orang dah berbuat. Ayo begini. Ngega chico. Aye, ngega chico. Ngega chico dia chico veja. Jobule. Jobule. Oh, ngatele standi.
Usikie bwana kurumotua ni kingo rosie pesa yangu. Mutua no colegas. Mutua no colegas. Como waka mpaka tindo kama mama. Amaje gakora aje kertu akore. Amaje bona goja kertu akore. Ai to ke buku. Bisa si dio por canaria.
Aranya maraba, aranya maraba. Aranya maraba, aranya maraba. Tata Nyasai manene buku buah wons tata buah mavera mange yamaka Nyasai to na buku amaite ngase biro vinga bunebi Nyasai mongena grace korara lengi na ndo gatojikanga to baiga singicho kwa ufanikisho moyo iga. Asante kwa sababu umesaidia ndugu hawa wamefanya kazi ngumu kwa sababu ya kumlaza mama. Tunajua Mungu wetu kazi njema ambayo umefanya hawataenda kutoka hapa bure, bali watapata neema na mibaraka itokayo kwako. Na tuomba Mwenyezi Mungu ya kwamba siku hizi zimefika siku mbaya. Watu wanalala bila kugonjeka, wengine wanauawa kwa mapanga, wengine kwa ajali, lakini vyote tumeviacha mkononi mwako. Matumaini yetu Mwenyezi Mungu ni kwamba asubuhi unapoonekana watoto wako wawe wamoja wao watakao kulaki mawinguni. Kazi hii ambayo imebaki pamoja na familia nzima tumeikabidhi mkononi mwako. Uwatende mema na mama sasa hebu akapumzike kwa amani hadi siku tarumbeta ya mwana itakapopigwa. Bana baba mintekera bakuru wa Nyasaye. Gotwa sabirenga kora ancho balinde na indo baraye. Na inda mayaya bakole Nyasaye mbarwanga na yabusa kulindo sindikero ya mabuno ralere biya. Bono gotogotigana kemobere kemwekata basobo amo. Nande Nyasaye toto konya asobo lemerelie na yato kuigwa to konya gutwagacha Yesu kamenya buna abantu abangaini asense. Matakote okoleke
urubona wikoma ali otole na kugusaba si Yesu no motole ito. Amen. Thank you. Yaman. Aya tuamaji mata. Tuamaji mata ya bochalo. Ito wako. Abambabu ata maua. Va a correr.